Revival Radio cyendanisha twatwenye zibiri hamagara umbwijwiri okukizubwa kwabonekere kandi cyeshongure cy'incirwa umucyara ndabamwita Best Emre kandi cyeshongure iki cyatwarira cyumwanda kikazuru kwingana 14 zarenga aharshaha ibirzo mu abaziyogu izoberi ryarumwe mukoro minji mnonga kanagamba ngo nubonkwika aha mbwenu never hanga kora konka kikuru mnonga namagara nsima arahango kutirinda kandi akatsya hankezi program nabajeto rugendo rw'amagara okurga arsha ibiro kukiza cyumwarshaha ina ezekiro biro ni 16 by'ukwezi okwa mukaga mwaka gw'2024 kandi izuba ni rya Sunday mutabari cyababasa kuba muhiko maramzo mukama nayi baro kubarinda mukama nayi baro kubahereza amani mukishirayo kandi ne mumkongera kusima waheguru okubahereza amani okubarinda namakaganyu na rizaro zibaziriye mbabazi St James Cathedral cyakiriye cy'amano mnonga kandi ntabasima ntabatabarasya abatebekaniso mukorogu from day 1 mpaka hizobere zibaziriye mbabazi mukama nayi baregwa guri mukorogu kujikecero cya St James aha abwa cathedral yitu kandi at the same time harimo endijo mukoro ugundo mukoro ogwagura umugwamani no gusimira horhanga abagurisi bete nabakayikora baheze imyaka 50 mu bushwere and above obushwere uburukwera nubwo bunkumanyisa abo bureberezi weta bwankore nsima abona batebekanise cinteki tandikira mureberezi weta abo bureberezi bwankore kandi mangu hari ya ready abo kwa program ejene mkwata ho mnonga mbwe ni eji program ne yin short rugendo rw'amagara tukusima mnonga tateto muranga right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa na mama Dr. Ars Mwesugwa mukama nayibare mwebare kuteka abagurisi bete nabakayikuru kandi mukabasimira orahanga izoberi cyabonera ebintu nkebikombe korwa mareberezi gona ranga akagumza mwari kwimbisubwa abwe bintu nkebi ncenda ngo umuntu musime yacu roho musimire horahanga kandi ndidi cyabonera mutabarce kandi ka Revival Radio ntubahamiza ngo service yona urugendo rw'amagara korera hwerta shahina ba producer manager wa Revival Radio weshe mwertare Ronald Aine Frank Mwesi Joko na Aaron Wasasra bari mbatereza service kuyagenda nziza kujibateraho abajimisingo mukasheshe no manyerizo batsibiro muri ishaka Orsens Aban ishaka uko niyo tsibire nka Revival Radio mbwe no mukoro ugo nugugwagurwa radio konkabo kujangwe mukoro yona ne yitu kandi radio ne yitu twena ne twenda ngu obundo wako basa kuba ya misinga service yani jendo mesha kashozi kaitu akarharo St James Cathedral agitunjije mbwe niwe cyawe tindu kumechora akore ubabigere noza kubuto mbafu okwenda program ezo no kazihurikiza urugendo rw'amagara kwera aho yeshahina ntiza kutahiza mu service sibiro herizoba umukoro kugwagenda bukuba abantu aba bariyo kandi bagwataje nduguteraho echo wakuba sakuba wamisinga noja kuba no kitungaje munonga nabanyita Anthony Mjunugubwaje amushuganisa program eji kandi tongera kusima Venerable Reverend Laban batungire ugunakidiko nabwa Orsens Abani Shaka mukama chikwero mugisha no mukazi wawe no mburizi n'ababuruzi bona aha abwa obusabadiko nobu icumwakora necyo kutangaza mwe bare kwakira Revival Radio mchitinisa chamani mukatu hiso mugisha ababatshiba batshajika mwenu batukunda nobu ompira gwa yanga naheza gamba no mugurisi Clever abo kuba nyono shafa staff ni inatsugahwaho batsiraguri na ahari ibiri konka naho nitwe noreba nsibaha presentinga turonde byugambira abantu training tukugiza mu ekirukumara yompira mbweno nkoko konka ntubasima ahabo kutoreka rukundeje ntujagumza mutaro kubasima konka abwe nshonga yeshaha mutwikirize tutandikira program yitu y'urugendo rw'amagara abagenyi banje bakiraha kanatayisa abantu bamana mnonga okurwo murebereza obwa Western Kore
natayisa retired kandi ogu n'omuheereza wa Ruhanga n'omukristaayo n'ow'eshemwe okurwa omu bureeberizo bwa Western Kore nja kuba nimukwanjurira ijashendekerezibwa abandi bantu b'amaani abana b'eshiki be abaruhanga yamuheereize bariya nabo mbeja kuba mbatweyanjurira amazina gabo konka mutwikirize twigureho n'eshara ishara niyo kiri ebindi byona tushaba wahigura tubasa tandikye naitwe kandi atuteza muheru mbwenu numuza kunkiriza ninyakira ow'eshemwe Justin ariyaha atwigureho n'eshara kandi tutandikye programu egi nakwakira ma Ankole Diocese nijashendekerize omuziro wanje nabanishaba ngutushitame twikikane tuhurizane haza muhurire Yesu byatukorere katubanze tushabe Mukama Ruhanga ntwenda kusima habwe mbabazi zawe twenda kusima habwe burungi bwawe ntwenda kusima habwe rukundo yawe ntwenda kusima habwe rizuba twabantu turebe byo kutangaza kano kuchira munonga abantu aba okubahereza amagara bakasya emyaka egi bariyo mu bushwere bakabecho kureberaho kano kuchira munonga nkusima habo kureba ngo n'umuziro wanje yabariyo muri ebyo amuryabo mwene Mukama twijaha kwereza obujuruzi bwawe ntukushaba ngo bini watwebembera oyebembere moderator wetu oyebembera omuziro wanje na nitwe ebituragambe byona Mukama bijire kibyayombeka abantu ahero kwe haza bagomenu bakwimsa no bakuhereza izina lyawe lyongere kwimsubwa iwe Yesu Kristo Mukama wetu amina Mukama simwe mnonga kandi ntukusima ow'eshemwe Justin abo kutwiguraho n'eshara abo kuba ishara nekire bindi byona mbwenu nuko twatandika gambiraho mugenzi wangu program urugendo rw'amagara yatandika rizoba nsibiro muri ishaka nabuza abantu abarukurikiza program y'urugendo rw'amagara aba baruhono banjura tente zazira hariya bazazirizingahi bona banja mbahurikiza program eji y'urugendo rw'amagara icyo nkigarira mu amani itwa barukugikora kandi kitugarira mu amani nka Revival Radio mbwenu nanye kamba hereze cyeshongore iki turi kutandika program eji
Revival Radio chendanesha twatwenye zibiri y'amagara umbujire cyeshonguronkerwa mu kazi Joyce Mugasha kandi nikigera ngo baguma mbe yongera amane no mugisha mukazo gukano kutangaza naye bare ogwakwereze shunture cyo kabasa kubana ukikozesa ari ya timu ya Revival Radio ogu barukuzo mu burigito obwiro bwinjene bamutaburu ntubatumwine ekintu nakikoraje munonga ejene bajeta Revival Radio kwa kubahikaho kandi ngumanisa mu program ejeri ya YouTube ensi yona eriyo ne kuratara program eji twina abantu benje abarukubamba tukuratara okuruga Kampala okuruga ombitreke bya Western Nile okuruga aheru za Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Dubai n'ibindi bitreka bitaro mwena mwe program eji mbamba kikuratara yuko akwikaho YouTube manyisa ho bundo ndijo tari kubyetegereza no tari kukimanya ngo program eji urugendo rw'amagara nebiruho okwenda ngo akabasa kuba nakikuratara ajireba kandi abasa kuba nayihamwe ibintu binje munonga abantu aba biturukutaya isantu bareta ngo bakagira cyangwa munonga ekibahinduraho obujuruzo butambere benji mbaza kwehanuka bambaza kwehobutwa bambaza kwangana barabumba ibintu binje munonga mbwe ninshonga bwenji Revival Radio okutandika program kezi zugara mu abantu amatsuko okwenda ngo bakabasa kubamba hirwa bagire kibatunga omu bigambo by'abantaba Proswin Ogun Branch Manager ahabwa Millennium Sacco 2012 ahabwa Chinoni yangira tindwa hato mu rugendo rw'amagara ndi present abana bakutoreka ngo bashireho Bonita Nakaiwa akurga mu rembo rwambara yangira toshabire mami ati ya Ruzinga Uncle Steven Kazora mukama yengere kubagumya neke cyo kujumurza kandi tongera kushasha name mbwe nukoko entekatika yaranga toine cyo kujukora programu itwa nko twatandika mbwe numutwikirize nyakiri oweshe muri Reverend Canon Ham barugahare ogu no retired but not tired ariya hakurgombureberezi obwa Western Kwere ombusaba dikoni omugombore ya Kizoba ijashendekerezewe abanabe abeshikibe bariyaha kandi umuntu we nabantu bakuru nabo mbwinu bariya nabantu bo kutangaza okurgombureberezi weto bwankore kandi abakozera umurimo mango mnonga omukwereza rahanga mbwina bhereza rahanga tubakakora garose nakachikona kuko rumugurisi wabariya haranga kimurinzire nebane nchibanchi koreka ngo abana aba ranga nahureshara zabo weshemwe jena turiyahebwa ariyaha kurga omuraka mukuzi konka nahereza emirimo ye nagikorra St James Cathedral kashozi kaita karharo akanisa yite nkuru andogunwa kurra bakazibona ahabwa Cathedral yitejo mbwenu ntuje kumwakiraho mesho nataramutsyaho natugambire biranga base kuba namukora amagaraje n'abazirebe nekaye weshemwe mumanye Justin ariya hakorga kamukuze nawe no mushiki wa ndijo yangira ngo nwe last born two okay last born ariya nawe ba last born babene ibintu byabo tubakutana nabeshebu rero kwa kuba ari omwishi go naremeraho nawe ariya weshemwe Justin naje kuba nataramutseho nawe abo kubeje program ne kutangaza family yo neriyaha mbeno butebe naha ntuba twagira umugisha gwo mutano ninza kwakira Canon twakushemerwa omu studio za Revival Radio nashemererwa amina Canon oguno murundo gwo kubanza kuje mu studio za Revival Radio naroro yiziremu ubu kwanza kwijemo mutinkije muga twakushemerwa nashemerwa okay nabare munonga kushimikirira amina tutandikiraho Canon hamunuha kazarwa mwaka ki bazarwa abana bangahi yazarwa bazereki kandi yazarwa ngai the Reverend Canon hambaro gahare nkazarwa omurubwera nyangi omusini yeje yabishimwe je nitaka ya tatenkuru na batatento rikati itaka ryitu
ndiona kusana n'embuga y'ekanisa ya Cathedral karyita karyito akashozaho akashozi akabonye gikonako nabugomara tankirwaho nito sibanti kimitenziga okay bino kazarwaho hehe akanisa kazarwa omuyishomero junior karyiza robo amashimiro kagataro okay so umwana azarwe kwenda 30 rukumerwenda 30 juni 30 kandi nye izara ya mukago munda ya tata na mama kandi yes bene uko nazari rwoko kazarwa nyine tero mukaga na aunzi ibiri akaba record yo kagishanga kwa katawaho ukuzarwa mizaro mbeno okay ugashanga record zibazine bazine okay wagira ngo mukazarwa abojo bangaye nabeshe bangaye tukazarwa bana mwenda abojo abojo bana na beshi batano abojo bana na beshi batano urahanga kibarinzire bakiruhubona abandi bakagenda kureka turuhubona twenka abojo babiri na beshi babiri nale bakati badunu wao bana mbwenu bana okay nituturo kama naye barimo kubarinda tumusima mnonga ato mugurisi wanje ine myaka ingahe ni myaka 9 akubanka zarwa kwenda 13 June 13 mbini muri sabiti bikwendera ugwa 9 yes arahanga naye baro kurinda yandinzire mnonga jimyaka ne yarahanga mbwe naranga noreba ngo nakora ibyo kutangaza umugurisi ukogwe imyaka 9 kandi uko kurebaho ribarahanga cyukurinziri nebyo kutangaza bamwe nabatachweza nabamwe nabatachura nangwa n'umwe n'umuntebe ngo mutakwishtamisa mugo ngiyo nari wayirita arayi wahika hariyo tinimpa hweza je nimpa rero nimpa hweza mukama nayi baro kurinda mbwenu umuzere wawe abazere bawe kubambagambira bakugira ngo ukatanda ko imyaka ingahe ukushoma ukaza humishomero ngatandika 18 kandi imyaka 8 ko imyaka 8 umukara wakashomera mu office zo bureberezaho bari wakashomeraho nashomesa mu SRC kandi na Marion nabo mucyara nyondo akashomesa ho ngwasha tunamwendaho kandi abazire bitu bakahirwa muri baje ngwasha tunamushanje naba revival uyo ndio mwana wa revival hati wo mbwenu rukumo rwenda shatana mushanje yes kandi mbwenu nkabanta kalyabaga tata na mama batongana kwihana bashuyarana amen kwihayina zari ibimimo kikumanya nabwo cyo twakurumagara kwihayi wagire kwetegereza ukureba ngo ineho shona nyoko uriyo mukomo ko utakareba bayumba nabarwana bajume no bivura kikumanya bye kandi kinda birebire torabirebire kambwe cyo mu gishomurungi mama niwe abari mbichi we kayetu we kayetu ya tata na mama bwenu tata akabaho mu akaza humurembo bushenyi bwatogoko wishaza muri yabani yakurura kandi yabaho no mbichi umushorwa government yes so mbwenu akaba kandi akaba batizwa 10 yatebuye 12 kandi na mama akabatsonka kikome 10 na yatebuye mbwenu bashwana 16 Ilikuwa bina mwendo mukakana kwenda 16 nkata ruko kamwe nkashango ruko ukabishanga ruko zero iwacho mawazi kuratara bueno kana mujigisho asin balete bakarimo muta rusi bamcyamera rusi kagumire ibani kagumire akaza kwenda 10 na mshanju yes ya mbona afirijo ine myaka yigana nena afira ine myaka igana nena otyo na gutyo
mwe twakuruma garago revival yes ka twakura kerinka domtri na twakura abiragiro bya don't yes mwe utari saguze wo maka utashtamire utagambire utatekereje mwe bakabintu ubuteka bwawe yes mbwenu wataha umukibina cyawe cyo kubanzo ine myaka 8 imyaka 8 kandi ubujura kakukaje kembuzi ukoje yakakembuzi kembuzi imyende kabitaruhu imyende kitaruhu ekari ujwarwa umushomesa abantu abamani umushomesa we kanisa no mukazi we kandi n'umukungu no mukazi we na n'umukabaye barwaho ukabazigara bona n'impu n'ikindi n'enyerere bakazi nabishine ikanisa kandi nijoro bwera nyanya so bwenu twakuruma garago bwanyuma kandi umwagwasa sinamwenda bwena ajwara sasini yampari bya sente nkaga obukori yo mucyakanga ari yashatu nimure ko mu yenzi kazi nkanashari bwenu shikakiriye cyo kubanzana so bwenu obona ubwo bwotamu ekijware cyo bakwita omwenda bwenu gukujwara omwenda imyaka 9 na mwenda bwenu makumyana makumyana mwenu zo mklasi wanu za chizoba ntanka klasi wanu yes chizoba kandi anana gumwe na bakachibana na kumkweshongora ndasingo kweshongora kandi kunda kweshongora kandi kakwegeswa mama uri yo mwishomera uko chizoba wabasinga mama niwanyegese kweshongora bwenu n'abasinga bapetse cyashinye nyama sente abiri kweshongora bakoreza shiringemo na sente abiri kandi ubutkandi sente 5 burutamu fizi so kumwini kama y'imyaka yana ni shomerayo okay wanyuma rukwenda anane eshatu ndibwo kintu cyakashatu cyazaho akari bibina byonka mbwe no razum cyakashatu rukwenda anane naza kinone je yite yakunuye yarwampara kwena zina anane nashumi cyakana bashomera y'cyakana anane 5 nazo cyakatano nashomera imuntsamo yo kubanza umushuje gwaenda kuyinsira yo nkukurga nkagaruka bwere nyangi uri yo mucyakatano uri yo mucyakatano natanko bwere nyangi nabone nashomera na atano anani sana na mkaga na mushanju we twabuzwa November kurgo mukimera cya mkaga banyuma anana munana kubujamba high school atobojanoza junior 1 yes junior 1 hayo karu junior 1 2 3 noza mukono ejo ni junior 1 itoyitoro kweta senior yo kubanza katar humudi ukuri katar musiya yone katar yes so Jambara high school ejo mu junior 1 anana mushanju anana munana anana mwenda kandi muri munajya shangwa nejana high school junior 1 shanga twende sente fizi zikumara mbwe crossing anyoze mu carpentry nshime myaka 3 mu carpentry bara high school ashe bya carpentry tigere ngo bakabiriye bye sente nco bwiro bwo kuzayo kubishoma biriye byabusha narabakabiriye byakasente kaje abo kuba wagira ngo sente mukamutazine zikanga katazine mbwe kandi ngo kuroshinga nazo mu carpentry ibyo kubeje mbwe njya gukora imirimo ndishigumuza mbwe n'umuntu najya mwagumizamo otunje bukugwo bwawe ugendo shore uzokore byawe wori yagumize kandi ko cyabiri akagumiza mu yashoma nyakasura ubu bwenge no wabukwereze nabazere no babakikugambire bakakikwabura nari we wenko kacireba nkacereba nyanka otyo mbwe nwazo mukobeje cyashomeswa daleti nawo kabuganwa kandi nakana daleti Adonia kweyamba na Paulo karikezi yes so ejo kose katwara wireki ukubeje katwara myaka 3 so mwene atana gumwe nashora ni ngam kapindutsi
mbwene 52 natanga kwekozesa nagaruka mukaka natanga kwekozesa wagaruka mukacyaro yego sente wazi haye capital yo kutandikira twatu ni ka workshop kitwaho tubijeje bitujera ikikuru naranda nibagita randa mbagete wabija wa ni bagita randa kanyine keji tukure nanye nimbumanya record na keji bana bwen kanjira hira mnonga record keri player show number 5 yes wazumuka watandika nazumuka natandika ahabo kubo kugoka wabutungire nkara butungire emyaka eshate kintu noba kwakweno excuse me nagira kandi budemeze bwena kati mbwe byakubavuta kandi wa break kandi okay short call byabavuta kandi it is okay I'm very sorry kutekanisa musasi kutekanisa yes umugoroso wetu mwinaha kandi ntuje kuba ntuganira nawe abo kuba emyaka niyejo mbweno kwa kugira ati mpa muka break note kwa kamuhereza kandi umugoroso wite mbozi mbweni yaje yatagata rangana kuri byo kutangaza konka tucumwina hantu ijagumza muntigira mbwa break mpora konka ntumtunga ekirungi cyena ashobore bintu no huru kwa kubshurunzya n'imyaka nagijuka yanagambira n'imyaka ya abana byazirwe nabo ku umugurisi we no mukayikuru bajunwa bakira enjiri umwaka gwari ku murwenda shatana mushanju umugurisi wo twatayisa Reverend Canon retired ham bargahare aine myaka 9 eyubukuru kandi nko kuwa wamhuriro ninga shobundu kwa kuba wa radio narugumbureberezo bwa Western Kore umugombore ya Kizoba ejine nshonga bwo survive ho nambwe ntatechi ko kuba no chura oreba nahitsibire oreba ngo radio ejo mureberezo bwa gitandakaho we n'abagenzi be abo bureberezo bwa Nkore tubaratekera abantu bankore yunga bakatekera ihangariyo na Nensi yona radio je namani ko kushora heru obundi twe abanywana banje abariya ba Dickens Franka na manager nabandi abtuyi no mu round abakiruho eshahezi nabanjura ko kuboriya hamuzinda roshtamia home studios otekatika ngo bunda abantu kwa heru maybe tubariyo benje barukurikiza radio konka ko kushora heru wareba mana ga radio wari abantu kuba bategereze no mai mukoro okutanduka mukasheshe shahi mukashanga ukiza kurugayo kargaye na shahi mu abantu bakiremeye mbedara umutenti nubagira ngo tubara kubasa kurgaho izo nzu baziriye mbabazi program nabagentaho urugendo rw'amagara kanete bo mwese ntabakigaragara vocational senior secondary school abantu bakumanitsa ngo twara umwana wabase kuba natunga ubwigiso bwa mutindo umushomese abo kuba baroho kandi bawuserimba kure ibintu bingi munonga ebyo kutangaza aba mbakora jabwa senior kana senior mukaga mwe ntwara umwana wabase kuba natunga ubwigise obwa mutindo ntongera kusima management y'ishomereri eri yakigaragara vocational senior secondary school okuruga omurobukanga isinjiro okustamwe sente zabo nyingi bakasponsoringa program wage aba barigire no kutereza ente muntu we inte woya tinte bugambo inte boya yekirigito cya Revival Radio mbwe nabandi mu kamaka nakira kugira ngo mbakope mbwe mukopa abantabo kandi mukore cyo kutangaza mushacho muri mugwarahanga twine kirigito cya Revival Radio ekirigito kinjija kuba kiruho ibirabiri na mushanju byo kwezo ku 10 omwaka guturumo ogwe 2024 irahanga kwa kutseyo ntuje kuba celebrating emyaka mukaga kandi abaginyi bakuru batore inwe ababurisi bengero batore inwe ababebemberwa Bishop wa dini eyito ya Church of Uganda His Grace the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugaru n'abandi bantu bengi munonga bembezi kuruga mu Words of Hope handi abantu beja kwambata isubwo mureberezo wetu abo bureberezo bwa Nkore mbwene mutaferi w'ekirigito cya Revival Radio coupon zashire coupon ziri ahanku 2 buri coupon coupon zezi twinemo pichinti za kubantu gaba pice bitu ntubugamba kandi tubyoreka abayiziro mu kirigito butwa celebrating emyaka 5 last year mukacirebera pici tukajugaba n'ibindi bintu twabugaba
mbwenu this time twongeiremu tuteiremu piki twatamu ente bwoya twakuteeramu CCTV cameras twakuteeramu flat screens temwe tibiri ezo ni nyingi tukwinire t-shirts tukwinire umbrellas tukwinire ebintu bingi munonga ngambe kinde kiki ebintu ebyo bingi munonga ebitukwinire mbweni we kikuru ntuza kuba ntukugambira aho rehe coupon zezo omba agents beta betara selectinge concaus of now one onda coupon zezo no ijaro revival radio reception no ija kuba no zitunga aho komagura coupon zinyinje naho koma kugira imigisha mingi eyo kugirota yo kwangura umugore so wanje aryaha kandi twaturiyo ntuganira mu ntu wembozi twatwagisitse agataho twaturiyo ntugitwara ryo nanganira ibintu bingi munonga uko yarigiraha akacetegereza akareba ngo school fees teri kwija kumara akariko murumuna akagumizamo wakaza ombi ukubeja mbona ko yagira ombi ukubeja yashome imyaka 3 yariyo natagambira tatu ko natahire nazo mu cyaro naza kuri ibindi umugore so wanje nagaruka nakwakira ugundo murundi nashemerwa wari no tugambira wagaruka muka waza kubeja yego 5 nabijero muka banyuma kandi 5 yes wabe nakora amashomero daleti kese nganwa sipabuza amashomero gankore ya nyetambuye kandi natara ofisi ye nataka kukora ofisi yao okay banyuma 5 umwaka ogwo muri yantuma kisunga kuza kukingisha ishomero ryabo no kushakara yes ishomero ryabo primary kisunga primary school so nakore mu hagumu nkabanyuma nkaga nena 5 nena niko kurugayo kandi nkagarikara ari ofisi ya supervisor then banyuma mu kwezi kwa mukaga niko kuntuma kabohe ngunze gukora ka sub instructor nako mu ishomero kwegesa abana byo kubija aba primary 5 na 6 abana bargaho mu mashaza mu mashomero gaheru za bugongi masheruka ya kasinga ubuntu nshimesabo yes bashimize bari muri yonko musabeti buru wakatano yes arakabuhe primary okay kandi ubumbwe n'ubu ndiko yamashanyesha ngoza azumuna indimba high school kangira ngo ikiryo nishanjye kangira ngo kunda ize junior 1 2 3 nze mukono zikushobora bushomesa audio kunda arye mu injinye de music yonke ibintu kanta birum mbwe kunkuroshe kuze mu kapentre manya music yanje yabo konkara hanga kukwata shobya ya ngire mbabazi okay na bakwa amasa na yishongoza mbweno imyaka inamazi 10 ho okay ni nakani yishongoza okaheza y'imyaka 10 na mwinke shongoza nako nkeje nako bari mu 5 na 6 ka honorable Chris Wakasisi kamwishongoza professor Kamuntu uranka beshongoza Ephraim Kamuntu uranka beshongoza nabandi bingi nawe cyo yes bueno kandi 5 nkaga ni kuna heza nkaga ni 5 nkaga ni 5 mbweni na zakushoma iby'uburuzi kigezi kabari keri kosi insia prior nation kosi ababuruzi abakushoma urugereza emyaka 2 omugurisi ni nyenda kubuza ukaba noza kurwa mu ishomera hari yambara high school kuza kushoma ibyo kubeja ukaba no byenda naro kanoronda kugira ngo maybe nibyo byabera umwe sentenge nkaba ntakunda kubeje kandi nkunda obushomesa bw'amashomero kakunda zina narga mukono nje gise music yoga mbweni ngo nagakankoremba ibyembabasi ya ntomu ibyo kubeje nabyo byaje kubyampwera byakwera kutwara mu ishomero okaza kutendekera y'abana kandi kayirwa ni hena certificate ya class ewe kandi ukaba nukunda kwishongora kandi kunda kwishongora munonga cyahereze kikakutwara umukanisa no mpire nago kandi fasile bene
onako mbara hisi kubura imyaka yana. Okay. Yes. Omugurisi wanje kwabe nukundo kweshongora wenchi weziro kateka ekitekateko cyo kugira ngo zo kutendekwa obuhereza kuzombuburizi kikaba kirikiha n'abazere nibo bakikuteiremo n'abanywana bawe narokano ukihurram anga nkaba nakuzire imyaka y'ejo kandi ibyehurra mukankani kunda vyekanisa akwambeno mama nwanyise kweza bakabesha ngoro mu kanisa mbwenu nyanyi yabere bakwa members nakubwo mukasheshe no mwabazi barusande mukasheshe no mwabazi mbwenu kuzoko aje cyananye ananesha turu kandi meke kumenesha n'ubwo na junwa okajunwe n'emyaka 13 ananesha rwanda anesha n'emyaka 13 mbwe kandi kuyashi 17 kandi na shanga nagwira taruki bikina koze ngo nakine kucetisa kubwe shanga nagezera bu myaka ningira haza mwe kuni jamba rashikora na munana setana kankoze sa mwe niki bicamaryo kikanteganise abuko mbwe kugira ngo nkaba imbara zabashayi 10 ababoni yabataka yibonye bakiyaho mwemba rero bakuza kwisha mwenyo crossing naka nguru zaduka ya yomugezi kamumuni yakava yes yaho nacho icyo cyo bikiciro tuntitar kamumu stage mwemba bategereza ni maisha zikbareta mwenu bachibana Bajano zakishika main road yongro singoro godo mbwene batanga yiko beja bashatu bakwakino mu ngaro mbwene yabi no mushimesa yaba bikabitari byanje yani bija kumbinga mu ishimero kanta kubireba so mbwene nterezo wagati bakwakino mu mukono mbwene nterezo wagati aha mbwene kubarabo mwagati mbwene kandi mpingiriro ko kuntire mu n'urugudo aha ishoshe nibyamzaniri mbwene kandi nyikunda munonga gentegeje kayizero bwiro bw'ubwanyi uko kutego jengo tayo munonga byamya tabushusura tahurgudu tabushusura cyo mucyakala inaha otyo aza mununda mutingu guteza mutombira akoko guteza mutingu za kubarika kashoke mbwene ori nkabandi kuko bishike ifata bien sasa munonga erkarira rorinje erkarira ya setani mbwene ranga ya sasa tubambinga mwishomero tubakubinga ko kamwe kuna shohire kamwe mwa tsado mwe kuna shohire banyuma kandi ndwo barguhaba abishaba atanibiri bwene nyanji ajesini yejeje kamwe bazo mukibanje kitu mbweno kandi nashambweno ndiwizu yes ko kamwe no atanu ni ebiri mbwene bikwezi 11 12 umkwezi kwa munana kwenda 52 nubwo Yesu yantera kiboko ke Dauda yagamba atorgarwa uneko niyo ubimpumuza tugambire bokweje kabanesha kikabane ingana ki bambe msheje nabwe kugihura bwene nkaba akana nyihumuzi longa sera history turabire mukace tukoreho ka samare kaceho bwene kabaze kunaka kore ko kureba hija ko mugore aje akatimba niragura very black okajure pure white akatimba na nshagariza mbone byone bone biragura kenzero ko kamwe bene nakebi bwene bija kubashika bijanye gama ndeba yisha wenka aina nkase kukusa muteba ndeba yisha yati mama jwaho omushukanje yena mayara mubuza ntuwarizi baki atimbini merwa ko kamwe hatinara ogwo mugore ogwo ayimuko bagenda ko ari gokacye kandi hije enteki 16 nazo zizazi timama ju line zina agira wazikora kinga zina dance ente zina dance zina kentara nazo zigenda kuziheza kubihuha mbwene ko kwishira keri ndote kuzimwe kiriki mbwene tiko wasa kureba ngo ebite byaba mbwarahanga mbwene rubo rutaro akobwe ngishika mukayembona kankayishika ngo nza kuzikora mahega kunashanya hari umurungu hembe nyihuzi yawe rwo bisheje intagambire uzo mahega shanga umurungu karara twine kibiriti twine tadoba taroki cyona ngarika mbura bitandu businge bumbura bwene ntaka kurenirwa magara genso tindwire cyana umwira magunga tina nyambazi tina tindwire
konka mwende banirwa umunsi akwira karwo unacyo kuzunwa kintu utaguzunwa kintu iki mwende ba ndakigeza ariko tinki zishitende banirwa umunsi yes mwe kinkora nkehinya okay yesha igura mikono ndambikiriza mbwenu umwitse gutaka kushohora ikipa yakeji emputena keji karwenzori kuko gikwatse cyohora ne barabaruka I'm sorry ora ne barabaruka mbwenu kwenda impunisha barabaruka cyeki umutse gushohora kuruguguzi mu rugera kushankuza amshana gugera gutema amadara mbwenu kandi ubunyesho ngura tukutendereza nafuba bufubi ebyo kapitano yakutendereza cyo ndakubasa kujya kunatenge sako wena ndiaho tinkwehira nje chimbweni yunika uri nkumfuweni kandi nengu nikaba kakutari kuya nguni ndota ni kiriya munimbo mbweni ebyo kapitano bichwayo nyimuka nyimutyo shisama nkunkumana cyo imutya abagire banje mbagambire byambaho bashabira mwe kubushesha nabukani naka nsibantu ko niye buza nkucyamba habo cyo naje mbwenu kandi cyo cya kabiri yeshingura cyo shinguro cya cyanshanju harunshuro yeshaga muri koze birebi bitagana bikubiho byontano nabunye muka sama nkunkumura umutwe bagambira byambaho bashabira zano mbishimwe kubagambira bangambira twakineyo rodino bunuka ka taruba sabadiko na ka rodino wenga abarodina nkaba ngulu babitama kuruba matwari akabari umugenzi akibishop Erika Sabiti ari mukuru twari bwera nyanje nkibagambira ngwe kuriko kuruho ko kamwe kushabira bashabira nkamare myaka 2 yone nimbona buzugu busingi uri muri yejo ndio muri yejo buzugu busingi ndeza kikashamwenda ndewa abantu baza kubyama abantu bakushemera nyonzi himbwe banyenka mu cyako buzugu busingi karika n'umusheka ndaguruka kuba kubaza twashaba twaza baza kubyama mbonyungu manina kanini ko mcyangu nyehuze kagujegera urugumuriye koka mwenu nkabona ni kwemanya finally rangaje yakugirira imbabazi mbwenu najunwa muri ko rwobo atano n'ibiri umkwezi kwa munani kiri kumanyisa ngo nabiri yibigeze byawe mbukora baho ibi wabenure ibi byabe bukuzo businge bukakubuza kubyama umwe no shokota kamwikirize ukota kamariri manya kabanta ekikore kecho onaye mbyamba ntayikura umuntu kwa bagibizi byo baza kuza mu kushaba kurwa kashanu wa gatano yonyanga kuze ntinkuze ni kwatsirwayo bwe nkabata kwenda nguze yo kuba kandi ndeba niche yongero mesho namagarago gategeke ko mu biseta yes wow wagenda nyuma ho watigizire ngo ukargaha kwaragira umukobeja waza kushoma kutende kubura nashomye imyaka 2 kabaroko pre-ordination course ngashoma na bishop emeritus bishop William Magambo emeritus Magambo abo ngashoma nawe nabandi na Daleti Stanley Bahamba nabo nashoma nabo so twamane imyaka 2 batende ko buruzi bwawe buruzi twargaye kutwaringireyo bweno bantuma kabwohe kushomeshe baraya kabiri kandi ubu kuri umunaka bo kuba nkajara nkaga ne rally independence bwe kuri bwe kata kuza handi kwa batuma abantu mbyaro nyongo mahwana ka arugaramaho nukutere nangana byabyo nebyo bwe agokunda myizikana byabyo kandi nangakagije kigazaga mukuri nyewe kuko ruhanga n'ubanye gise ngweno okajeje senanga yawe ne bya staff notation nebyo nabyo yes ibintu byo kashome bitabo katavuga ko cyane elementary music knowledge book 1 niko kanshomese ngweno okay so waza kabwohe ngweno nkaga na mushanju na principal nkaga na munana nishimese bari hakabiri then nkaga na mwenda kandi ko narga yakuba kandi nyina ngunzi naka ngunzi kushoma mukono so mbwenu mukuru jimwendiga mu nza kushoma sanka LT okay gwa nkaga na mwenda
nshomesa naka kuma nasomwe cyangwa kibiraho kandi hijo ndijo mbona bine certificate zabo nyonteri certificate mbwe kandi aho banyamu mbwe ngarka bwere nyanjye unakumu mburuzi ogaraka bwera nyanjye shanju ndiyo mburuzi kabo bwera nyanjye yeni shanju nko kubuzibwa kaza mukono ikibuzo cya Uganda Rwanda Burundi Boga Zaire akotashye cya province yego kamwe Uganda keri province buri zankaza ziriye zindi continents yes mbere zone kojo buri kibuzo cyakiri kimwe kigumere English grammar English composition English comprehension otyo ibyo musamusi yakanyo tinda bishomere konka shomye buta okay umburuzwa weshemwe muguruse wanje mwinaha kandi ariyo natuganira binji munonga weshemwe retired Reverend Kanonaham Bargahare ukorwa mbareberezo bwa Western Kore no muguruse konkara hangache muherezo bwenje bwubona na kishobora je bintu biye na kibijuka beno reba ngo kujunura ranga kore byo kutangaza umureberezo witabo ubureberezo bwa Nkore research ye yatwire natugambira ngira ngo akacunduza kandi yaheza umurihecho no mukugu ombintu byo kucunduza kagira ngo abantu abarakusinga yo kuhangara n'abarokore mbwene hatwo kubano ukireba icyo nkataro kuza kubuza naro kubanganiza n'abarokore umugurusite umwinaha no murokore nagambira ngo abazeyire bene bari abaruvival bakekereza Yesu Kristo kuba mujuna w'amagara gabo rukumo rwenda shanjunesha ashatu na mshanju mwenzi baziriye mbabazi tuchumwinaha kandi tuganira nawe nambwe no mshayitu ya kabiri yitu atahamu nazisha hano ziriba nazo mbwenu nawe no mugurusu nkogu ndangwa kutekerereze mbozona nangambira kuyabe na jwara kahunti rakashane ubuyiro buno kajwe koha ukaba tugirira mbabazi program no rugendo rw'amagara Simaha kubatatitwe akatureke byukukunda kwe obuyakiro mu kitabo cye ekiri kweranguye sankunda nimusimaha bokukunda eshankunda nimusimaha Sandyo Musisi Kumpabantina mugwisa kubi ebyo kukunda tibimurusya ekinkwata kumugarukaho nipo kwishuka nguye sankunda nimusimaha bokukunda eshankunda nimusimaha bokukunda azanyo musisi Kundihika oweito miguru Nibuze chiyankundire Hazanka kumani nyeshongora Ebyo kukunda kwe kukutangaza Nimusimaha bokukunda Eshankunda Nimusimaha bokukunda Azanyo musisi Yesu nankunda nanye mukunda Abo kumfera hamusharaba Echo nicho chiri kumpaniza
abanganise kwari kunkunda nimusima abo kunkunda eshankunda nimusima abo kunkunda azanyo musisi. Indeed, ni msima wokunkunda kandi ndi umusisi nyowe neiwe waza kureba imirundi turi gushobezamo niyo mingi munonga hibwa sesera ebitwagamba ebitwakora imigendere itemukorera n'imiteekateekere ntushobye munonga konka ziba ziri embabazi z'ogwahigura okutusasira nk'abasiisi be kandi akatumanya ukareba yacu kwinguza ekyo nakyo mwene ohurira wagira oti mukama ekikopo ekyo kimpinguze mwene arahanga kugirira embabazi. Programu nibagyeta orugendo rw'amagara nibanyeta Anthony Mujungu bwagye ndi aho mushuganitsa programu egi nka burijo ntubazima munonga bariho abakwatira kyoma eki abatarikurugaho abariyo mba streaming live abariyo mbatireba YouTube mukama kibahera umugisha kandi yongera kuratira programu egi aha YouTube turuhoje munonga twine omugurisi weitu retired Reverend Kanona Hama baragahare okurwa omburebirizo bwa Western Kore ija nabeshikibe abrahanga amurindire kandi abiyamuhereze weshe mugena ariyaha turiyahebwa abakashozi kaitakara bamwetegereza kandi ogu n'omuntu mukuru emirimo yarokora akashozi ako omukwereza omu kasidro ntumusimira urahanga mumanye Justin ogu nawe n'omwishiki we last born bucuracuru tumwina kuruga kamukuzi bari ahabeje abashendekereza omugurisi wabo egyo n'orukundo y'okutangaza ey'abaana bari ahere mushemeye kubana mumanya iwe kiine omugurisi wawe musimire horahanga okumurinda kamusitya obwire obwona mbwenu iwe kokuba oteizire nawe nkogu mbwenu tokurenga noferwa emigisha noferwa emigisha ntibasima munonga abaroho nanindeba aha munywani wanje Reverend Tugumize Mukenes ogu n'omurisa wa Buyenje Buyenje neshango omusaba dikono bwa Nombe Nombejo munywani wanje timuhererikire Venerable Reverend Kanona Mwine Dennis Kizinduka timuhererikire buzuma konka tukwibaza kandi tukuramutseho abakristayo ko bakunda mukizi kandi bagambire ngo nikunda munonga mwebare kuba ino kutukunda abantu ba Nombe abantu ba Rubindi abantu ba Bwizibwera abantu ba Kashare abantu begora abantu ba Ibanda abanyibanda mwebare kubayo abantu banyabushyaho mwebare kubayo no kunda Revival Radio abantu ba Bisheshe abantu ba Rwenkobwa Kijongo Kashozi ejo yona nibanda ejo nobori Ibanda North wacho Xavier Kampura kandi Ibanda South tubeinayo abantu bakurikiza radio ejo abantu ba Rwumuhoro abantu ba Kanoni abantu bo mungari abantu ba Kazo mwebare kutukunda no kunda Revival Radio abantu ba Rwemukoma Revival Radio neka ahantenje munonga abantu ba Buremba abantu ba Nkungu ntubakunda kandi tonga Revival Radio turiho kubahereza umugurisi wanje ari yaha turiyo ntuganira mpora yanangambira uburuzi aho kubwagenzire bukenda kumuteganisamu ahabwe bitabu mbwenu wakora cyo mugurisi wanje kuhagarikiriye kunagarikiriye bani mugwanshanje mbwenu tuzwe tukabuzwa nakanyima yakasijwe yi St James ebyo kuza mukono kandi ubu kaba tugambe ngo abatari sinya kana tubakuza mukono mbwenu na muri kuba tugambira benda binyino ba kumimprasi yabo baza kusta ukanyu nababuda ntibisi imwe mukija kushuma ingoro nari muje kushubukereza mukama ntinyiwe rankwe kwara yampanye ngo yaza mukono no muna kwankazo kanza mukono kuna kigambira cyo babitura babimprasi yabo bajara baheze twaheze ko sisi imyaka ibiri so mbwenu twaragayo waza mukono washoma emyaka ibiri nashimye eshatu eshatu provincial Uganda provincial
certificate in theology yes nahirwa mbwenu kan kuzagira nkajya kuferwa mbwenu nkashomera nakeji psychology ndashomera sociology n'ibindi n'ibindi kebyo mbwenu na tungubweje ebyanye by'ubuhereza by'ubuhereza aya mbwenu atwargayo tyarze narga mbwenu kunaje nshaje ne 3 December nibo batijwe kankaba dikoni yes mbwenu abantu machamuhunga parish umubona ko umurigara mbwenu ngamara imyaka 5 no imyaka 3 bwanyuma September kagana mushanju ano shanju na mukaga narga imwe kandi ubu shanju na mushanju nzapsandika uburebezi bwawe sankore bwe kandi banyayo abo ku mukani yini nyeshongora bwe banyayo kujya kwegese nanka bakwa memba jana ka kwaya zeza ibyishu byakatijro bwe nargayo nambwe ni biho kubanza shanju na mushanju uryo mumba bafunda abatandikiraho akasidro kizakire uryo mwembwe no mbezire ubureberezo buru kutandikwaho kuba mwene bishop yoramba munoma n'icyo amwakire kandi akari ubusaba dikoni bubukije nkagana mwene bubatandika ubusaba dikoni ubudikoni bukabutakagira mu yona bukaburina kama amatwari so mwene gwanshanju na mushanju kuguhwa shanju na munara abantu mamasheruka nko murisa banyuma mareye myaka 5 kazi shanju na munana shanju na mwenda shanana gumu 82 yes shanju na mwenda ubwo nkavungiro nako mu rutarwa mini kandi yadise yabakwitwa karanga ya sasira mwene tinka kwire ninje kwitwa forundi maranga kakuyawa kazo makatanu kaga masheruka na hujana kijinja kashaka kuni na hungiro okuku ranga twihayo bwanyuma mbweno 82 niko kugira ngo nakangunze kutandikana ka kwiguru ko sira ke ya music na ku ombureberezi wa western kore kana keje umwanya wo cyo cyojera mbwe bishop ogumakarisa ataka fire akantaho imkono yanshabira bampasara kuja kutandika 83 bwanyuma mbwenu 83 ntandikana kanabe nabijabahirisi ya mukaga na great teachers babiri bambuza tamyo kwanza kutaka hwiri kuna besire bambuza sa where is our future, where is syllabus, where are staff members na bambuza how did I come here? They said that's how we found you. Then how did you come? It is you who called us. I said God who called me to come here, the one that has sent me to call you and find me here. So he will provide means for our future by faith. Aza kuteraho buryo exactly kunga mecho mwene ka bashaka abasti mulinga after 2 weeks sebo tugacho muho twenda kureba where is our future kanka basima munonga abejabo bakaba mu tota mu future na bataya kumanya haru kutora njimanya ko bakanyangunze cyogera cyo bitaro bisho mukwangize bisho bamno iriko zicogera ote bitaro nashanga compound nashanga yishimira akademi ngo ne budongo furu primary nenje mwe hakataru hito fari yono kuyeri kanisa so mbwenu abarawe disine mukaga ukashanga bakuzaho na kichika bishigumire ukamwera hanga angere mbabazi marana bw'imyaka bataka ntorikiriho kandi bataka ntiri nyamburu uza nkora tirikari bakamutashira neza bamwediye mu bamutashira neza nyoro hanga kangere mbabazi narweje so mbwenu nyambwenu omahari yabo ahereza kunyohereza cyoncho cya shiringi $500,000 umuri yaba abantu bamuza sawe future abamba kubuza feature yabo ari mungereza ati ndiyarukora kandi bweno akamba cyoncho cyo nansima nakusima yabwe bakoziri kacho shoma abo kuboka boreka feature exactly bweno kandi tinyoka western music na indigenous music byishegune kurinda bihabyo ne bitagoro yes bweno ndingira sere mwene hagani yanshomise kamwe sere basiketaroho mwene kuzaki ebyo kugendera mwene waheza yo bwireki
nkatanka 83 na gaishe 93 warga 93 mu February ko kuza ubanyuma nkakenda nena ko garakabwera nyange obwo bwogenda omu makanisa ago wanko muhereza ukaba wagizire umuhezi wawe ko wagizire umukazi yes umuhezi wanjye nkamugira nkamugira tukagitwa ibikwezi abinabino mu kwezi kwa munana kumuranda 5 akaba ari umushomesa wa primary kandi ashoborikirwe nabwo emakitwa amaziri 5 na sabiti 3 urangana ko munyo kumutwara tukaba takatonganaga taruwa byarasho birundijo ko kikingu manshira muteganise ngweno nkaba abukunde nanga nakimwe kantere nanga breakfast yargaho Saturday zahananga nteranga ni 5 sha mukaga mushanzu 8 mwendi 10 ngweno bwiro bwinjo ko buhereze nanga nanga mu kanisa ako kagikura muno yes so bwero kukana uyamanye muri no kana kunde music akana kunde music nabana uri bakunda music kandi akana areba ngo nohereza raha so bweno twamara imyaka ejo mwazara abana munana abeshye bangahe abeshye mukaga nabojo babiri abeshye mukaga nabojo babiri kandi bakiruha abana bitu bona mukamasimo naye bari kubarinda hatshobwo watigira ngo umukazi akatwarwa kari umuta Aida batirigere akafa mwaka ki akafa 2010 ebikozi 17 September 2010 mukamuhereze imyaka 5 n'eshatu twakoze bagambi ataneshatika yaho kagbaye mu bameze abiri nkabuza ranga kandi ndiyo mwahure niye mpumuza abaferirwe kuko mweno ubusase bukandenga nabuza ranga batagode nkabuza no mu rujungu was it the right time for Aida to leave me ati yes yanga kamuna na yes yamandi yashobora shungaye kubanza kabuza rahango bo bwiro bu Aida yashimye kuba nagenderamo wahurira kariendo kugira ngo ubuzumane akangara kamati yes yashobora kimwe emyaka ina muri ngo aturu munsi akore mu mashemejwe ihwireyo kandi ikindi cya kabiri emyaka ina mukiro ngo tubona we muzara abana mushemejwe na byona na yihwireyo ndasigaruka rike mkono ntonsasire mukamara ngabanye nazo mu plan zawe bwenu echo na kimanya ntonsasire narogota kandi kurugobo tino ndijo mukazi ego bambi kakinguja kumugira amina mukamasimu mbere nyene Yesu cyukati kisimire horanga antajikire munonga tendereza Yesu nagwandiga Yesu musa gunaziza rebaza omulokozi mukama nayibari waremeraho ahabo kuba owayikirize n'umwesugwa munonga bari kwiho mu ihambe ryo kurga mwaka gw'2010 haturiyo mu 2024 zibaziriye imbabazi kandi ubu mbeno myaka 14 kandi ubu akabana akayine rukundo nakunda abana bitu nabone mani payo abana benga abana bitu abana banyu mwende ubire cyakije kantine mwana wa kantine bana nabone ekeni bani mpora bagamba abana banje kashimwe omukazi atwara endemyezi mwenda ndemone achaza kuzara uyo kelemi ngo yumsho utwabana banje entezanje yanje bihamyona mbene bibiri yaho nje bakigwiri inga cyo kigwiri mu munonga so bwenu uko yagezera atyo bwanyuma bwenu konka bana mwaburira kumwe Jimmy akayona bwenu ekiro twagituyeho nuwe yaba treasurer we kayetu wawachigambireho bwenu hati niwe akwanka kachejara tata na mama bwenu najyanti bwenu niwe rabembichi we kayetu twataka buri cyona twasurundana neza ngezona turundana kandi tujya tutaza kuza kushoma abana baza kushoma tusama hamwe n'abana tumutugira terengwe buri cyona nsoza kamwe
okwatanisa Okwatanisa okwesigana kizachi icyo ni ikintu nake gikuru. nyinjwa amazatanisha su taruta bitwarese ngo aramuri byo mukayisi nara atsobore bikayi natahombi yanyu taruho Yesu niwe batu atumara wawagizire ngo okutaka mutonganisaga nari kumutera munonga kacha kwezeyese nagwara ubura mugamba ntimwenu nubona kubana naje ati twabura kwizezana twashikane twabura kwizezana nubona kubana ati mukono mundiro yakwasira munsi nabo utakuriye kabwe nari yakwisa mukono na yizinkuriye rero harandi kurre ni nduburo bwanje akubyo kuzire byo sebiranyorire kuko bwera ngakatire mbabasi kandi yabakorera byo kutanga kutanga kampera ubujuruzi twarigo twaze tumukushabana n'umishani kahanda arajati buzima Reverend Hama kaje umukazi akamarira umukazi kuzuriba tore mu kikashi hano munonga kandi abazirutse mwere ko bajundo bajenwa ibi nakibi mandwa n'ibindi byo na babirwamo nambwe nyiwe na hatu bujuri imbuhereza abiko bani mpora ngo baterwa amahembe nyine Yesu hari ukuntera amahembe taruho katarubo kwa mwe amahembe n'embado z'abapfumu by'abapfumu Yesu by'abasitani namwe nimba ningambira abishemwe naba hariho abakushabira akango abamahembe mbwira jangu ngo ubanzoze bagakure rero kushabire cyabagambira ngo amahembe kigaro konka mwe psychology kigaro konka mwe no kutira kirse ko kibina kibye mbwe nkahirwa nyo taro kutira amahembe taro katarubo yes akaba Yesu unarebere namara munonga kantare cyo rukumukira cyari ukikumukira yes nkugarere ukaciye enyuma umugurisi wanje omukazi wawo gumushomesa ukamutungo tokamujuga ibintu bukaba biruho ukabiha nkahibwa tukajuga bakanchere cye mukaga mwe koka banyangwe kuzanda disente boya mwe ndetse sente orite sente cash shingi rukomera rukaga ubona ko ubwo garuka mu mugurisi wanje rukomera rukaga ente mukaga kazi kare sente kaziru yuno koresha ingira n'ukwezi bwene bakagira ngo mukaga wo tazine ente boya orite rukomera rukaga zona hei yes hata nkawagamba rukomera rukaga za hati nakavera ko munyo tuzacikagu so bueno ko byagenze bityo bwanyuma mbwendo kandi tushwena nato tushemererwa usinge bwona zuma happy family yonka niyo mwabe mwino mwe kandi na bweno abana besura bandi bweno batugambira ko bweno twatwene nakatwene polisi twene mtwarizemwe kugira ngo umwana ko abayinenye na hariya yagiye kuyashaje yamutera yijanarira kinza kuza tubakutera kinanye kwa tikisiranye mutera takambonga nkuru ndakamburije mbaza muteranye mwena amanye ikinyina ya yanga wishe no yes mbere ko twakuze cyo akaba ari kuba turire twakura don't roje manyoka zo mwishonera abahate umugurisi wanje naba bakuteraho akajarera akajana romesho gaisherera kacikirarera karembesereza rera kabuza wenci wamutera uko no korora kuyuko acumbuga namuhando ndijo umuntu yamushanga nakore kigwire yamutera no hende rumukoti munonga wanotero to mwana wanje n'ubushobozi no mpando mwana ibyo hate nibyo biro kandi ibyo bukabitariho myaka yanyu myaka ije bukabitariho umuntu n'ubu yako mwana utakumanya nko wamureba na mutina buzari niki yashoje no mutera kandi kwabwira kandi ujya gambirishi wano manya mwe nagira nakusima no kusima ukamwene bihatebi muri bo kushabiro niyo bashabiro namwe ni mwe miyeto mukama tugerere mbabazi kuba mwene amagaraganyu kagaraba muri ingejeje gakushi kara tugire mbabazi yes mbweno mugurisi wanje turiyo ntwirane nesha nazo ziriyo zitwara tzitirije abishiba wabana bonyenda ngo bagire cyo bagambo cyo mwe bibiri konka arhubwo kuburiya aho kagira utekinanshime kuba ninchereza abantu abaninki bagambira birahanga byabase kuba nakora umurigendo rwawe rwo kujuno nikikuru munonga abwe inshonga ya program y'iryo rugendo rw'amagara abantu abariyo kwa heru nabakwetenga nabakwegomba kutukureba imyaka 9 neje yoyine uhura waje utaranga nanye tungirire mbabazi
obundi ono basa kutereza password ejo neha abantu bongere kumanya ngu obundi abo kuba mu password ejo ni manya ngo ekikubasise no kujuno okamanya rahanga kari nibyo bumwe bikushikiza mbwenu abantu abakurikizo kwa heru ni kikuru munongo kubagambira birunje byo base kuba no yiho mu kujuno mbona mu kujunwa birunje bishagire kandi ko kwikiriza Yesu yakutegeka mbwenu ibintu byona ibyo kuba no yetenga kuzibera nko kuyazibire Paulo akiri Saulo yabiraze mu nyiro rwa Damascus mbwene kuyargira Yesu yaho buzuza wati mbwenu kundeba amushara aho Yesu yakwerire ati ntabwo binsi yora bintama mbere bankebitene mugasha ubu buzuza mbwenu nabwenu Yesu wanje ogo nkubagambira nuwe ari kuntegeka kandi we ari ntwara rumwiguru kandi nyina matsikwago abukwa setani akandira yishari gambe cyo mugorogo yati mbinishe mukomwe ati narra mwenu setani akandira ko akareba ngo ibina binikora byo bupfa mutima mwenu nabisigaho nabwo cyo kusasibwa emenyeso bunako ubu nokongera kubashaba no kubagambira ngo bamanye Yesu bikiranga abenu y'abategeka ibyisi binuzire nibishakwayo kandi bishaneshe n'umuntu kujya yatora konka mbwenu nko Paulo agamba Befese 5:15 ajati nahabwecho mwerinde manyo kumukugenda kugenda kabantu batine bwenge kureka nk'abanyabwenge mutakafisa bushomwanya akuba bibi mbwene hati imyaka 9 nyine nagira ko ntazambara abana bezo babahora muri wadinare yabahora ngwishe ahurike n'ubwo hari so ndabye nimbiye gendesereza tukugira ngo yembuhe nyine ubusinge ubutari bw'abantu kuko mama yabirayishongora ati nyine ubusinge umutima gwanje ubutari bw'abantu kuri ko bwa Yesu atabantu tubakubwitegereza tubarukubuha kandi tubakubwiho cyeshongore cyo umugore wanje ari yahana tugambira binji munonga abujorozi bwo waza kubohereza bwona no kubutunga byona ntubaza kweza n'icyo cyona konka mebecho wakunkorera makache kasamara umugore wanje neza kwakira beshi bawe umuhereza bwawaho twatwemera arcyogera ishomere twatwemera hone riha erwabogire nka chaplain ogireyo bishop akagugira ati rokoteye bitagizire bita utehwe bitaro cyogera mbwenu kurga cyogera wazanka no butwagara bam speed amakansago mpaka hiwaho muri cyogera cyenda neshatu na korana kahabureberezi kasisata bwika mbwenu abureberezo wa Western Korea nanga ndiyo muka secretary ya nyetsa ati muchi mukuzi wisi ati mbwenu jobe tuya mbwenu kora turebe bali mbwenu kandi nakora nko muherezaho ukusibuna jonga nakahumura cyenda neshatu cyenda ne December na humure mu yo buhereza ko kanati ni chereza no chereza kani ngeje kani nyo ni chikora no kandi mene chikuru munonga nkanga kugira ngo naka sinkwanga kugira ngo ndiyo mugurushe ngwa kuri nyanga ndiyo mugurushe kintu ikirende kandi ikimanye kuko gusibushe mukuntegeka ukuyo nabwenu ni chikuri mu mati ikunda kuri mu bya kandi nyameze mukasheshe umuguruse no koramera mu cyo iyo koraho iyo kubasa hati iyi kwimba cyaba abana bakajinzibera kuko twekera bagibika ko kamwe hati no bano yenda ngo ukore mu exercise utaremerwa hanze kaize ngo ukore ko kamwe nabo omwe no shaba umwe mbamba kusasara abwemera umwegera kuremere y'amani tuye ngo shanga namazima bari mu myaka ndo batakakireyo ko bakireba mbamba kire kandi kindi bari ne kintu sacha umwahure abana bashawuri yo kunokora kabakoresha ibintu bibiri mwezi kandi ibintu balance n'ibireba kandi mwensi maranga kuba tukwasanisha n'abana baitu bona tukwasanisha kandi tugendera hamwe omukagogo guruho
guruhukani bakwatanisa nabona bakura ugumizemo bakwa ngo busingi bucyuye no munsi munonga bityo bisingi by'esente na byanyone bitaro mukante yes retirement age ugire birungi ubundi bwaku sharing umuntu ukuri yahero kukira munonga ori umuhereza umuhereza uhumire kuko kiriyo nakora imirimo yarahanga ubundi ori ko mwahuro uri naza kumura umburuzo uri naza kumura umukozi wa government uri naza kumura ningo ndijo rugire kumura amanyengo bunda ine byashimiye kuba nakora yari mu retirement biro kumuhangaza kandi bikumuretera obusinje atagire kwefuza umwe neruka mbugana hariyo kebuzo twonko n'umuntu wabe na kwaro mu rumogo mbwenu bakore cyo kureba ngo nyense yabo babahumwire yabonera ninjira kugambira abona kugambira abana aba n'abandi bona kuba be principled number 1 number 2 be responsible number 3 umugurisi wanje bagarice muhazo bistero muri nyankore aba ahera haba manyeje babukwati abamwe babine nakacumi naye na urupapura bahandika no butabo bwabo bwene naka ngo ugira ubuteka kuko principle ubuteka icya kabiri ugira ubujunanizwa icya gatatu ugire imico mirungi discipline icya kane orinde bibi wakwasi biranga kwasize bibyo ubutabishisha no kurindikinsa cyawe muri buno gurumu ebo wakwatsi we no kurinde kitegisa cyawe obrinde abamwe nabatungo bushoborozi babakwatse ubushoborozi oburahanga kwereza obushoborozi nkobu abandi babukwatijaga abandi bakora binkwatire nangwa nabo bamwe behimbisiza mu mirimo nkejo mbuhereza nkobu abandi bebwa bweni ni kirabura ka Yesu nagambira akagambira bigi matayishura mushanju ngo mutarishwe amajanyansi ani mutarishwero bwenu ni kiraka ayo nagira imyaka yana umushija akantamisa abashija butocharingo mukazi kumutera burukiro muri byantama ibinatsa kurima akamutera dozi yenkoni ikoni bihabyona bwenu yashimwe bwe byantama nahirwa bwenu kurwobo nakini nyanki mwabyandinzire zambara no mukazi wanje bwenu kandi abashija babura kumanya ngo rahanganiwe abareto munsi bemanya ngo ndi umushija ni uri umushija bemanya ngo bwenu ngo kwa umushija n'umutu gweka bwende n'umwendo bagire ibyo kuko nyongera ngo kuko Daudi yaje zaburi garashasira mwenda umusoro ngo 16 yangu okamanya nkiri ameze mu nda ya mawe okamanya bwenda bwe umukazi wanje kwiyizire yakashanyo ndibega bebunega ngo n'umusi yakashanyo ndibega nawe yabibega Yesu yabani wabo muti cyo cyatuhwerire bwenda abashinja abira bona naba hatabo abunya ngo mutwe bona ayibwa kumangu hangani wo mutwe ko mutejeka no yabiha ategekwa ngo n'umushija mwenda ayenda kutegeka bihabyona no mukanyo mwino bwenye bo yabihabyona takumwikiriza ko mwene n'umushija ibinyoni binteganisa ni bani ngambira balida bamadazino ngo bashobora abantu abo betegereze yes umugurisi wanje mwina hakandi nija kujagara kahoni muhezo gundo mugisharanga kwaratu hereze ubundi budakika konka ntujja kwenderana wo kwa muheru ntabasima mnonga baraho bakuratire program yeji na nindebo wishemwe msinguze Nelson yanagira tumwe bari ahabwa program atwatse Apollo yanasima program yeji na Jat God bless you kandi ari na atireba izo comments ziri ya YouTube aba nabantu abari mbatereba umunsi yona umugurisi wanje utwataye serizoba umukireki abantamba mbatereba kurw'umushondena zona zenseji nshonde na zona mbamba tereba mbwenu ntabasima tene bugarukiro Mario nabasa yanasima program Reverend Kanona Amwine Dennis Kizinduka na namuronzire mbwenu yanyorekaje ngo nabari ya ready age and indeed ntukusima mnonga Canon yebare kubetera mukize abakristaye ba banombe mwebesa baruku twakureba nawe yanasima program age kandi yanagireba guno mwine chunju okay yes kurgarwe bshuri atkuratire Jaber abeneitwe atkuratire nawo kurga kakoba mbara ari nari program age bya Mukama Leonard
yanasima program aba kandi nawe yanagireba najata nakwakira mu program sasa labo Adela nawe ayintwineje mu program agent kusima Juliet mu mwanguzi yanasima program okay na Revival Radio mwebare kutaya isatata wetu kanoni okay ndiyo ni mpura kurgajinja okay ni mpura kurgajinja namakaganje ninjira okay nargajinja yanasima tukusimira horanga and we are humbled okushanga ngoro turikize Godfrey Msimenta yanareba program eje nawe nagira tumwe bari umurimo gwa mukama Katsime Nancy ahurikize program eje kana agireba ajata I'm so proud of you okay my grandpapa ajati mwe bari aba revive naye bare Stella na watu ineje anasima mukama okay Joan Barugahari atwineje najati thank you for hosting our dad Barugahari iri zina kaniryo rinye naha numuhara wawe go nawe kana nari nangira ngo ni first born we mbwene noreba family yone twineje mnonga yebare mnonga Joan mukama nayi wacu kwera umugisha Erdad tumwesije nagira ati ndohomba kuratire Kanoni okay we thank God for Kanoni tumwesije Erdad from Nyamutiyobora okay yebare mnonga twesije mukama Bright yanasima programu ni nsima Jacqueline yanasima program na jatu God bless you Reverend Tenembabazi okay tumuhimbse Alex nsimiraho oweshemwe mukama simwe okay nargarbaya na waturikize Christmas mukundane ogunargo mudura nawe nasima programu tumwesije Cedric yanasima programu Muramuzi Edward okay nawe yanasima programu Muramuzi okay yes message yawe twagireba Hilda Mandera yana just good evening Anthony nice program watching from Bushenyi I'm humbled okay thank you so much atwere Brea twakureba nawe yanasima program Rugohotisi Tony okay call me Tony yebari mnonga Peruthi natwatsa nawe yanasima program aba nabantu bari ya YouTube bari mbatkuratara akandwa no Abel ningash ebo arho natureba nawe tibamanya Alex nawe ari nareba program weje kandi agikuratire happy kanyu okay happy Christine happy Christine ogutwatumene kana umuntu nomwe mbagize ba Revival Radio enkomba abatargaho kandi abakozere cyango mnonga nabatwina happy Christine kurgarwentuha natamba Sara ne mukama chikwero mujana jati mwe bari mnonga na Sasara Stewart aruhaturikize kurgarwa mwanja rwa ne yakamwenje mbwentu kusima tene bugarachiro simra abantu ba aboko kandi bakunda mnonga Ainembabazi Peace aroho kurga St James Katramba karuyenje nawe yanasima program okay kirabo nawe twamureba nawe yanasima program mbene munchirize ngireho ntakache kache ngarike nabeshcyaba baryaha bagambe hwedakiye ka buri omwedakiye ibiribiri abuko mugurisi byona kwingana yabugamba rero twakire amasomo tushomeho messages zinche tendere program na zeshano zirebo God.
103.2 FM, Revival Radio. Revival Radio cyenda n'eshatu katongeza ibiri y'amagarumbu ijere ranganwa inecumuruzo cyatishyiza kimwe yadajika 28 ibiri zonke zarenga rashaha ishatu z'ekireki turi yaha kandi tuganira n'umuguruzi wetu ujashendekerezibwa beshikibe arahangana kuri byo kutangaza umuguruzi wogu ebintu nabishobora rya myaka y'ikenda nena norengu n'imbabazi ko kumwikiriza ibyawe nabikora umuguruzi yajangweje niyo password yo bahangazi mu bintu nkebyo ebyo kwangara arahabanta ahantu benje munonga mbeno mukamangere mbabaza rizo messages ezo bani nshoma zona kurwo muri ibanda ibande y'amatemba ibanda north hariyo patience yo kurwo muri Nyamaribe aturikize yanajati mbahurikize kandi ninkunda program weji hariho mukazi namushanga umurisha koku izine ryo naumba mwita patience hariho already yeji mbwene mukama chikwero muja yandonda yampka yangambira ngunakunda program weji mbwenu okuyana agamba no kuwana umureba amesho no kwa mbwenu reba ngo indeed program emukorere binji munonga nagira ati program y'urugendo rw'amagara empinduireho cyangwa munonga amagara ganje neka yanje mbwenu weshemwe patience okurwo muri ishaka mukama chikwero mugisha abantu bishaka ntibakunda kandi mwe bari kutkunda ito ntikimanya ngo gureta bushenyi ito nka Revival Radio Josavet kajukora kandi chikopo twache bahereza nambwe no babe ine chikopo cyukurikiza Revival Radio ababo no bari kusinga yo no babeshumbira abanda kari kandi kigambe ntiyo abandi batagira ngo kandi kayagwero rubajurumwe konga gureta bushenyi mbwe niyo ranga kagitereza abantu abantu bahurikiza Revival Radio kandi kindi gamba abantu bamburire kandi banjura nimba simantene bugarikiro mbwenu ati nyo nakigamba kandi ubu nakigamba mbwenu nimba nyina y'inkwihira mbwenu ntabasimatene bugarikiro mukama kibahera umugisha nore na rukundo nore nabantu kuba kutwakira ureba ngo radio mbwenu bagikundira cyumwe mbwenu tabasimatene bugarikiro tungo buribirizo bwankore ka Revival Radio management mukama kibahere umugisha omushomesa deputy head teacher wa Bishop Sugar zo mu Rushereni bamwita Dorothy Mpumbya aruha turikize yanasima mugurusi ya jati yantangaza twaro kwa kushobora ibintu no kwa kubushoronzia nzabaziriye mbabazi okay nuko ko mugurusi akirije ibintu nabimanya Reverend Katwe twakureba yanajat Anthony Mukamasimwe we bari byona mukama kurindi amina turiyo ntuza kuhirira kwakira abandi banta bakagira icyo batugambiraho mbwenu nuko messages ntugezaho ngo bo tukazihenda nazo tuzurukuzayo nansa twatse adias o yatsindika messages nkayikuma mu rundo gumwe ngo natukundira cyuma here viva here kuzana abaru mbwenu mukama kikwera umugisha newe ahamirumo yawo yo buhereza kandi tonka Revival Radio ntugumza mutero kubasima rose kirabo twakureba yanasima program munywano wanje Robert okurwo muri kamure yisingiro mutagira ngo ne kamure yakuriya ya munywano wit minister former speaker of the parliament Rebecca Rutwara Kadaga kirabo yebare message ine yanasima program taramutiza banko konjeru babare kubayo bwenu kangari cyo mu studios abantu banjaba nabo tubakubasa kuje mu radio mu bakabure kibagambo abo kubamba batekwa kujura bugambo byo muguruso wabo umuguruso gu abakorere binji kandi bamanya nabo bonke barabiremo samari mbwe niwe ngambire byo ne binagamba ngo wabugambira umudakika 3 mukama bagire mbabazi naza kutandukano
ntandike na Justin. Okay. Iko muzindaro go utugambirije amazina gawe abantu bari ahero ubundi obwatandika babatakurire. Iko muzindaro go. Aha. Very good. Twakwakira. Amazina kuna nagambire Justin Mumanye. Ninkora na Mbarara Heart Center mwiraro irya abemitima wa Dr. George Muhindo. Kandi nishabira kanisa ya St. James Cathedral mu Ruharo. Ndi kwaya member kandi nyindi kulidinga voice ya soprano. Nintura Kamukuzi. Notura Kamukuzi. Yes. Takushemera mu studio za Revival Radio. Nanjye nashimira kubashanga. Umuguruso gune n'umuguruso wawe ndadi. Ni daddy. Ya tugira ngo ni rust bone. You are lucky. I'm so lucky and blessed. Amina. Mwenu umuguruso wawe gw'ibyo kumujura ibyo kugira uti mwena tabereye umuzeire uteke neki abandi baryo kwa hero nabo bakamanya ngo indido muzeire yari umurungi nabana nabambajura izinari. Mbwenu echo kubanza cyabyo nanyenda kusima Ruhanga. Wa mujunire hazana akamurika umuhanda gwo kutukuzamo. Akatukuza natoreka Ruhanga nitwe tukabasa kumwakira tukamwikiriza. Nko kuyanagamba it is Ruhanga mbwenu kugira ngo nabasa kukorabya umubiri kimwe cyone kugira ngo umuhanda gwana gugendaje konka turebe abazanga abo kumanya Ruhanga tubaze kubiturabiremo. Tata na mama bakakora bari kutukunda munonga ikintu cy'inkubasa kubajururaho n'urukundo. Rukundo eyo kutagira ngo nangwa bakututera nabyo yabugambaho bakatutera kunga no biyabira kutera akakugambira iki yakutera kandi agarika koreka mu muhanda ogwishikiri. Natukunda munonga kugira ngo nabasa no kusacrificing amwe ikintu cyo nikubasa konga kareba ngo twaguma muri rukundo ejo. Hazani itwe kitubasise itwe nk'abana. Namwe ngenda kukigambaho naheraho nabwo umwe no botakumanya konko kurigira aheraho abantu kuba koreka ushanga ekibagama nuko kiri. Tinga kubihana tukundana. Baba sisters baba brothers naho kutushanga no reba rukundo. Aza abantu kuba mbareba nkwe biturukore biturimo bajya nkimwe mukabaci ngo no muntu nokundo tumgenzi wawe ati njara ntuwabo takunzire sister wo takunzire brother wozerwe nawe nuzakundo konkeje rukundo ni rwabazire bitu abo kuba mukagishangaho bakakora batukunda kandi twaciga mu ico camani. Then ikindi bakatoreka Ruhanga. Batukurizo mu Ruhanga nangwa nazo nembabazi aho kuba emyaka yawajhura kandi abana babahoro kucira ira. Bakaba bareba nk'abantu mbwenu nibo babe bari abasisi bari mu maru abarinkahi konka ituntsima Ruhanga bo kureba katoreka umuhando go ngambira ngo mu family yitu abenje turyabishe mutukajuno ntumanya Ruhanga. Abo kutoreka Ruhanga gwe nugwe tukuriremo nuwa turabizo muri ebyona ebituru. Then ikindi bakatwegesa okumarwa mbwenu umunseji wabo tamazirwe ebyenseji byo nibingi tebero kwayo ngumano twarwa konka ka kugira ate kintu cyaba kitari cyawe ikiriza ngo cyawe kana gara kugira ngo cyaba kirye cyawe no ija kukitunga. And indeed we've seen that ibintu mbwenu byo mukama bituhire umurengo gwe kandi na ahabo kugumisiriza no kugumisiriza mpaka ikintu cyawe kikwishireho na nebyo nabyo tubirebire agarika yatoreka bagarika batwegesa faith okwikiriza oko nako in step ya mane eyikututwiraho. Nyowe ndabiro mbintu bingi nangwana out there bingi mu bimanya because recently kintu kibanze kumpikaho mbendwire cancer. Haza ahingugambira cancer je kiziri wanji tato gwo kumwamuhurira emyaka 9 kubangambire abantu bingi bagira ngo mzei wa mugambira because they really know actually I don't know whether last born or what there is that relationship when mzei we nankonda kandi nanye namukonda so bajya nkora mugambire amyaka eje
Nabakubbi. kintu nkiza ku affecting but ekindi ekinkubasa kugamba omuka taro kintu kyo kubasa mwenu wano ndangu obike secret gambiraho Jenna gambiraho Juliet at the end of the day the whole world gathers mbaza kuba bakimanyire nyenda kumesa tinda mugambire abakuba nanye nkajandi maybe konka by the end of the day akaba ryawe akaba yakimanyire ekintu ekina kunzire Reverend rwa katandika kunshabira back then akaba shaba na hati agumana encouraginga na manyisa kunkuza kubaje bakunshabira hati nyowe omuntu onakubenyera arikire nukugira ngo amyakeji wagambira konka kabagambira Yesu owakutira omunsi omu ebinabimanya na necyo cyoro munakimanya yakinda byamu ndebire na nejo problem nagira bamu kandi ko kuba no manyaruhanga amazima garugo buri kimwe cyona nakikora byamu eje bire test eyimventa kubasa kugamba eyimventa kubasa ku expectinga konka abo kumanya ruhanga na nahawo ku ahabo kumbasa bakagumana banshabira Reverend ogunashaba yaza kushabira omukatwena nashaba by names from the first born to the last born to abijukuru mbwena kushabira no my really prayers are there kan niza kundabyamu watigira ngo kanso wishe mwikizire ekizire abo kuba kuna ukajikwatwa bakajikwata bwiriki baka Omkwamwenda last year okay 2023 niwe bangambira nkanye ni kansa ya maraka then naza murago na marayo ndijireyo mu February this year kungarikireyo bangira ngo tine kiba kureba kana hati treatment nkajeza obujuruzi mbe nabuhire no mu cathedral nabarebere ndwire bakandeba na hati nubakimanya na hati wandeba wawandebire buriya riri noreba rahanga kwa kukora mbwenu shana Justin tu rahanga akore tuje tukutaya isi autoganire binji eshana zanga abakuba hata norebo guwe nkoreba munabona ayino bujuruzo obwe no bujuruzi ubujuruzo bwitu mwenu bunubinji konka mwenu dukushobera abwemba bazaranga shwari abiturabize mubiyona na hati tinkamya nguninye nakubeninja konka nimpuru kushimara kwinja bakuba kuko yinerahanga buri cyona nikibaza buri kimwe nikibaza mwenshi bwito twatakuza kuferwa bubu watugambiraho hata noreba yaranga nibutangaza kugambira umuntu ngo bakakwata mukansa ngo hatogari mbambangu nokufa cancer is death abantu bona konkanye ndagambira abantu okwe Yesu bwa butari bujuruzi wanje konkana bwe bwiziramo nabo kutunga mu gishogu mwegekere ebintu byanyu mukama naza kubara oba no burwire buta wayikirizo kamanya ngo ruhanga nakumanya taro ikintu cyone cyakubaza kutekamo utarabeho ndiyo mweshongozi I'm lucky that ikichoncho nkachihari tata wanje so kunarebera maraka gagashasha ikintu kikubasa kunsasa mweni kikanya magaraganya ninjara no kubura kweshongora abo kweshongora it's my life kuna kubangambire jo kansa namango kweshongora kwagenda wasanga tinguzana garuka kugamba konka I want to thank Dean so much abakuba nuwe yaresere no kutestingira karyanje nkanye kanta kumangni mbasa no kweshongora konka kumbe ngarukire it was Wednesday tukuza kutandika Lent that very first Wednesday when abempikire kuno agira nti nayishire kuno reka nje no mukanisa nkagenda no kumangni nza kushitama enyuma service ejo so kuna bendiyo nindamusi abagenzi banje dini yandeba namuhikaho namuramsi aza kutwabe twaheza tukulamukanya ndikuzagarika nyuma baza kutandika service atikane nenchimeka mwagarika nyuma nkanye my sister Jean atabwacho atimugaruka mu ntebe zanyu mukwate nemzindaro oyishike mbendwire kansa ndikumangu tinkubasaga kweshongora but
nyenda kumanyisa ngu iryizoba nkeshongora era kanaruhurira nkeri yawe hariho n'abantu abarizira abo kuba bakaba batakubasa kucyikira konkezo zona ndikureba ngo nembabazi aranga sitanaji ezire narwanisa amagara ganje kurwara emirunde minje y'inkurwara nimba nimbendera kitanda konka buri murundo gondo gunkuza kitanda Ruhanga nanyayo mpezo bujuruzi. Nisima mukama mnonga kano kushira mnonga abo abazire banje. Amina. Tinkamya ngo ngabire ndi nyota tugo kunkumureba. Hatwe kuba wamurebira otoshangu yakuzira mbwenu takinene cyakumanyisa. Njaba mukama nangwe cyakinsasira kuba hati ahakurire. No kandi nebire birungi byabo kuba abantu nibamukore bintu abantu nibamwita hantu nano kwija konka by the way we can't take it for granted okwijo mu revival not everybody that comes here so ninsimira mukama ntine bugariciro kandi aho kunda rahanga ninde bantu cyambasa kumureta ha ninshabara hanga nitwe atubase tubaze kwikahamya yakejo turukunda mukama no kumuhereza kusima niwe program nanyeje ninjikunda ninjira kujihurikiriza nkanda basa kumangu nangwana yanyembasa kwikaha stirezo nemba bazaranga kandi msimu Amina Justin inobjuruze kuonka mbwenu koko ibyesha hatoine cyo kubukora konka yinevano ibiranga kora bucara bahambe hweji ya Revival Radio ranga onakora toka manyaka kutebeka nzirindi izobere special tutayisagenewe tubagandaho binji amagaragawe mu ishogu no kutangaza no rebo bujuruza na wabwine byarabirimo nibyo binji mbwene mukama akore nareba Reverend Ayuka Agure nagira ati mukama simu wishimwe Justin aroha Reverend Agure Ayuka Hatstar Bishop Stewart University koni yari na ane akwirkanze imirimo y'umbuhereza bwe mukama simu Reverend utaramikize the entire fraternity our Bishop Stewart University Vice Chancellor mnywano wanje Professor Gashom nomchara we mnywano wanje mnonga Madam Monique kanshomesa ukano muntu wa manogo ariyo na Reverend Charles Mukundane nakunda program weje urugendo rw'amagara Reverend Justin Bashemere nabandi Bishop Stewart n'abandi benje mnonga barukurikiza Radio Age mbwene mukama kibahero umugisha mwe bare kutukunda mbwene hati manyobwe shaha nukoko wishe mwejene neiwara hanga cyara atamutuma gwawe kurigirira kiko ko kuzireba zabashahina tukakire sumunemwe nukoko yebare umwami gwaje kama wita simwe Yesu Zoberi twasimaranga mnonga owatureta mu studio eji abo kushendekereza kanoni tata kanon hamburgare simemba bazikandi twashemererwa na staff ya Revival Radio abo kutwakiraje amina nimbaza kusima ruhanga namzima abo atureta owakabiri ninsimo mureberesi Right Reverend Associate Professor Sheldon Mwesugu nomchara we omukazi we Dr. Mama Alice Mwesugu abishe mwaba mbwenu tingumanye kina kubasa kubagambaho konka umutima gwanje ayinkubareba mbwenu nintera sari yote abo kuba bakozire binje byo kutangaza izo bari bareta Radio Age mwenu kugisyaha na team yona nkoko yaresire Radio Age ko giteka tekone cha Bishop Wita hati nyowe na warga shahejo kantango muka nasuga radio eruho na ya Revival terukuyenduka terukurgaho bueno program zanyi zona ninzimanya nintandikano mukasheshewe ka mwaka nintandikana porini nintandikano boy binji yaro umuguru skreva namwe namureba na Catherine nawe ni mbanya Mami Ronald bueno bona na programs zabo bueno bakatuhumuriza na mnongo mbwiro kwa COVID Revival
yaba revival kandi ahabo kugizarwamo ninjera kuba mwijukuru wa revival aho abazire bitu niyo yabire line yanje izindi zona hata nkazukurozinga nambwe ntegereze TV nayirahanga kore Bwene kindi ndi jenna mu musime turi yahebwa kandi omukazi wa Hannington turi yahebwa unatunjira umwaka gwa 94 2013 byo kwa munana bakampinjira nkaza kitagata kasana mwisho omuri echo nimbaramusya mwena abaturikise embaju zona abo kubite tutambwire hingi ko kuzarwa muhereza bweni wamagaraga utakashiro mu rugendo mwana w'umuhereza mwana w'umushomesa mwana w'umusirikare oyebuzo togunkamurebaye tokumanya yabaninga abo kuba amarisa ni mingi ambasaba dikon ni mingi amashomero ni mingi ko bwabiruba watandika ho mwaka gumwe hata ho murugaho babatwara bwenu abantu ni bingi konka mwena abaturikise mukama abahereza omugisha amina ninsima program eje kandi omurimo gwanje ndiyo mukazi omushomesa w'abana bato Jet Kids Nursery naho ndi director wari shomereryo shangwa muri Kamukuzi naho kusiba n'ingorre imirimo yanje then ndije imirimo mingi mwenaho waba noyenda kundeba aho nho kuba ndi kandi narugaho nushanga mu cathedral no kora umurimo gwa Ruhanga ahinkora umurimo gwa Ruhanga kandi kuzo mu cathedral koherezwa ba St Peters Kamukuzi abo kuba nugwo muri kagwanje nangwe ninda musyabona kurugaha mbulizi witu umwami Mephibosheth taremwa na cabinet yona n'abakristayo bona abo kuba nibo bantori ningu ngende mbajwekere aha cathedral kuna ashyireyo bantorana kwebembera abakazi ba Mothers Union aha parish na naha dinari nangwa nkabanza gukoraho nka treasurer wiro bwo hakaharho Lydia tumwebaze nawe yabiri ari mukuru wa Mothers Union abo buri saka na dinari so nakora nka treasurer buri sa Mothers Union narugaho ndukuzo muri obo bundumu obwarida wa Mothers Union for nisima ebitongore byo byona ahabo kuba bona nabishemwe yazanyone nkunda abantu bona mwe tinkuza kutorana nteki ebitongore byone biri mu cathedral mukama bahereza omugisha aturukora hamwe kandi nsima dini ahabwa emirimo ye yona na n'omukyara we yabona bueno ahabwa kanoni akuzarwa mukogu necho omugisha mhango kandi echo obutobere tukiri abana tukantureba omwaga konka hati ntureba omwaga tukaba tugureba kubi abo bwana nabo butetegereza nahabo butakunda Ruhanga nintekateka ahabo kubekiragiro ecyo kiyagamba ngo akaba ine principles ze atakazitwara yaziteha ombana yabana mwe yazita bwene biragiro byisha byatushango mu makagitu agutwashangiraho bine kanoni n'omukazi we Aida ninga stata na mama haze biragiro ebyo bikaba byona byorekerire aha kutoreka omuhanda omurungi bakaba batenda ngo omwana wo mwahuri omwana wo muhereza bamushange nakore ekintu ekitari kwetegerezibwa bwene kiboko ekakwataho kiboko ekaba nyingi bwene kandi cyabire kiri kirungi omwiro bwenyuma omukaba kaba kutera na neiba kutera no bomborra naja kubugana kutere kiriye kina nagambere hatu buri omwe akuto mu muhanda kora avuga no mwahuro ndijo naja kugira tureke kutushwaza rumara umwawe bwene tukatungo kuhanwa kwa mani asa nangwa twabanza twatina twabanza twakangarana
konka habwa rugondo yabo twataka bari abagabo kandi nibarwana ninga sini batongana nkargaho nashwerwa nyonta kumanya nkargaho nashwerwa 1994 abiya kugambira byona kurgejo myaka yona nyowe nyenka je nantara kumanya mama na tata bariyo batongana ngo bari yako kwiye weshonga zabo no bakumanya ibabire baziterereza hatkunizire kunashwerwa namanya ngo biro maka nambasa kugira disagreements konka cyanyamba kugira ngo nanye ekeyindumu eya Hannington turi hayebwa ninsima mushija wanje ahabo kuba nanye kunashyikiremo nagira kandi nanye tinkwenda kandi bije barebe turwana akwatinda kirebere so nobo ntabire ugira nke cyabaho ukareba niwe wanyiga wabitamwe kunyiga konko yendo yeshereka abana oyenda ngo yeshereka abagenyi omgenyi ataretwa hariya kashanga inshongo munju ngwendo smile guma face face and tuyambire cyatwera nkaba ndi omunsi rero abana ko kuba umwana wo mwahure hatebye biragiro obihamwe kwakana bishi nakukayaba mpango ngwendo bazire nguturieki ati katukore tuturebe konka ruhangayija yatwihayo nangwa najunwa 2026 mu kwezi kwa kashatu 2012 atobwe nubwe nayatura nkanko myaka yenyuma 5 ejo ngangira nda mbire kunambire ndiyo cishuba atecho nakirugamo kunabire nanywa ahamarwa nago tukagaruzaho twantwenda ku mugari nagaruzaho nko bwire buke ago nagira ntapana ekirikundo marwa kunywa marwa neki ikinta kwasa kureba mu kansomo neki and right away from Sunday school nyonka tandika ndukunda Sunday school so amagara ganje gona gagagari mu kanisa tunaryo mu Sunday school nabo nazo munyeto nakunda kweshongora naruga mu mbwe ndugire mu ninzo mu Mothers Union kandi nashemerwa abo kugira ngo kunajunurwe na atina yiyongera kushemerwa nyonka ningira ngo bishikantine kibi ati ibindi binabiniza kwetisa nibi konka nkareba okushemererwa kwaye yongireho na hato kundumo nambwe nitwe rukundo eyi sister wanje Justin yakugambira niyo yabona niyo ya Juliet niyo ya Jennifer niyo ya Jean niyo ya Bell niyo ya Bishu kandi tari yo buriyariya ebi byo kubihabiha tuturi kubimanya twakukundo mwami ngo bwaje ntuje kugambira ngo twakukunda hari mu kubusabusa nobwo rija nyincha kare ekitwagambire ni cyeje kitwerire kurwaza na Justin abo kuba buri yomake bagansamo buri yomahakwika yabanco yako sima mnonga amakago kandi nsima amakago nashwirwemo gamugenzi Jackson Kafureka kandi nkashango mukazi ari wa Mothers Union na rugo mukananga mbira tabazire mama nanga mbira tabazire noja kushanga yabandi kandi kunargira washanga abandi abazire kandi tunagira mu doubt namanyango mama naruga kuriya konko unija munawe mama kandi uguntata nabatwazanti aza kinyambire nambwe ndiyo ebiro 13 byo kwa munana umwakogo nimba ni msimya kama 13 umushwere oburukwe Hannington turiyahebwa kandi simembabazi mama Hannington we bari kunkwataje amina kama kuhereza umugisha kandi nikukunda ati nyoti nyine mu rubajo rundi mbe nutakabo ryo kukakankana katandika butandise nugo twatandika erizobo mukorogo gwanshemeza kandi gwanshemeza gwakutera nibanja gwatera nibanja ryo kweyongerera ecumwe nahimbire ntakakire nkagomzamo amen ruhanga simwe we bare mnonga kutayayise ariyaha oweshemwe kandi umunywano wetu mnonga ntukusima mnonga twebaraza umwami wawe Hannington nayibari imyaka 30 timyaka mice bantumwe arahabhereze mu araho naza kurahora kamurice yaheza mu kiro cyumwe bagayitsurwe nyuma abaziyo hatwo kuraba 30 ko kuraba 40 ko kuraba twan celebrate ngira orahangeri izoba emyaka 5 and above orabya kutera ibanja tukatwina hadina bwa St James kandi obamba sima mnonga nawe the very reverend Canon Nathan Bobs message natigira ati abantu bona bija mukurugo ati nabatakashize myaka ejo beije bagire bayiga beije baterwe ibanja
ni ure wagiri hari ujye utananyeje 50 nija kugisitanda above yo mbushohera burukwera mbwe ntukusima mnonga oweshe mugena andi barenemero moyo rukora kwereza abantu umuyangeri okushomesa abana kubakunda sarahanga okuzomukanisa ukora imirimo yo gukora mu cathedral kwebembera abakazi kandi icyo kibancyure kana bw'umusingi ogwakuririwe mutwikiriza twakire y'amasumu abantu nkaba nabo nkabweshaha abo kubarho twenda kutera abantu service okuyagenderizo imikoro kuyagenda St James abajimisinga ibyo natwine kubukora arizoro mushanju 8 mukaga 9 hamwe na zoro mushanju 0 nkaga ni mushanju mukaga 3 urabire waho otugambira ubujuzi wabura abantu ababura kandi wono ugamba huki. Yes, Survival Radio. Hello. Yes, please. Hello. Nkurira sebo ntagamba no kandi waterankahi. Ni gamba na John nwagaba mutekaya. Maweshemu. Mukakano na kansomesa primary kagohe. Tio. Mwe nahoranye no kusemerwa kwango munonga kuriya bajuwani barumba gamba. Na kanoni na gamba. Narane twisa mukame kinisa. Tio. Cya kabiri ishe wakano nakaba best man wa muzeyi wanje leta mutegaya yarasha mutegaya mwene binani bisimera mukama kandi mwebare programu kama bahomuke. Amina yebare munonga okujura abantabu agambire ibintu bingi. Hello. Yes, please. Yabare program yabare kusima sebo ntagamba no kandi waterankahi unagamba no gamba no musho wakwetabizirwa na sancyama ibona umunyangizi wera kizoba yes bijirwa twakwashira bibo muzeyo mbendo mutano wa muzeyi uriyo mutabani mbeni jura bibone byagamba ngacyamani kanoni no muntu utorire utukurize akwahura ngwankuruze ncyamani rero si wanu otyo ndfaza zinyo leader nkonka mategedini national mategedini mategedini ninje musime yagamba n'amazima 100%. Amina. Mbene nyo ni mushabiro waranga ngwa monzere myaka 6 no kurenzya asigana no kurenzya mwindi tugomeye nsarura yo mukabara atinzo magara genseji. Amina yebare sebo ahandi na family buri kimwe kurgantandaka ibagamba yona ni ntamu na 100%. Amina yebare kare niwe rareji. Survival Radio. Hello. Ansane mujuni wanje weshemwe wasibota sebo ndiyo mukama narinda okuno maserwa shari nyakabirizi kandi mwishuro mugenzi baremerwa rubwera nyambirizi otyo n'aburando gwe biyagamba byona ni simba hakati no simba hakati akatwegeza no kweshongora by'abana atwegeza sorofazi. Amina Reveranda byone biyagamba mukama muhero muki tero bushenyi ntubati jini. Okay, Survival Radio. Hello. Aweshe mtu wakwachira wasiro tansane muzumugwe ndi aho bambe mukama narinda go narinda no gamba na insiye Daniel waterankahi na terasa mukuzaza noni pero ni nyambo humkazo bakweta jenna Nshomera mubuzaza ni nyambo mukazo bakweta jenna mweni kano jenna utwataye some studio za Survival ogo nyine munonga bambi abwemba bazaranga bakampereza no bwa service coordinator mbeno wakunyoro mjomwoyo. Amina ego wenu mukama mwongere myaka yebare. Survival Radio. Hello. Oshe mtu wakwachira okay katwachira ndije. Survival Radio. Hello. Survival Radio nakwachira oshemwe mukama asimwe yesu ntagamba no kandi waterankayi numugamba na buraza muze cyo kurga bugamba rwampara omunya bugamba rwampara twakwachira mwe nasemerwa munonga kutera Survival Radio kandi ubwo musha mukuru senkuru witogwe naye bari bugambo zirundeje wamhura naza bona kurikiza otyo na urengere yakuzire muri na family yengere yatwarizemo amatuma naye bari kora cyo mukama muherezo mugisho muri byo byona
amina kunsitunga ino wajunwa chikakubekira kirungi. Hello Revival Radio. Hello. Aweshe mwetu akwachira. Nakira. Ntugamba no hanyabo kandi waterera nkahe? Ogamba na Elizabeth kuruga ntungamo munjini. Ntungamo. Aha. Ashemererwa bwashe kurogwe. Amina. Kama nakore byo kutangaza. Emyaka ejo yona kushanga na kigambiro mani. Wena kirije munonga. Nembabazi. Ebyo nibitonjero kama. Ego. Amina. Turamukiza. Yes, turamukiza abantu ngamo. Revival Radio, hello. Hapa na muzuni. Nakwakira sebo. Kama simu. Asimu Yesu. Bagambana nawe Michael mutabano wo mbuze ndebe so mburiso bwa rwoho mba Dickens Karungi. Mba Dickens Karungi kandi Dickens zogwe no obi atinyamatete. Mukashoma kumwe. Nashemerwa rununga aba program yawe. Kandi nyosere njihurire. Yebare. Mazima nikore kintu cyamana hagati y'amagara g'abantu bingi. Amina. Kandi Bible ne kigambaje. Zaburi Dawudi sikareba gushikirira sigirweho. Abana bene bashabiriza kukuki. Mbese muzeho goroveranda. Tukureba kuyagize ro mugasho. Kagarra nihanga. Tyo. Mazima nashemerwa hanga mu ngero mu kishagwamani. Kumuhemi akaminjo mu nsomo. Tyo. No murigana kandi mwe mcendane na topura unekintu chango mnonga. Second last caller, hello. Asana muzoni. Wanje weshemwe. Yesu asimwe. Asimwe Yesu ntugamba no kandi watera nkahe. Gamba na Mary tuna natera butubo. Mary nkakureba. Azumo kandi bananye nkakureba nashemerwa. Amina. Kandi ninkunda program ezi. Yebare. Senderwa amagara mwene rweno kurukora cy'amagara ganje. Mwene nashimerwa muzeyo gwe. Kushanga muzeyi w'emyaka 9 nashobora je bintu byene bya. Byona nabishoronzaje. Omboteka echo nitere kujunwa. Weno kujunwa nukurunze mwana we. Boko bako kujunwa rahanga kutomboteka mwene ogiserengwa abantu abatashonwa bo kunywa marwa. Nabasa kusikia myaka 9 no shanga lyaho naza nkaho mu radio nashobora bwambasyo. Apana. Takukibasa. Kujunwa naye bare kujunwa naye bare kora jabana be akakore ko muhanda gukujunwa. Bwana musima mukama monjere myaka ndijo asiye 10 no kurenga. Amen. Revival Radio, hello. Wanje weshemweche sumu yawe bane network Asimwe Yesu ntugamba no hakandi watera nkahe. Wagamba na Moses byangwa mutibutamu. Kibutamu. Nayongera kusima kano nogwe mazima. Ranga mukige myaka ya kuruna yetagumuntu. Amina. Akubuzurugwe nabara tabo mwene kinturunzi bakandi bawe bari kamurebera. Okay. Bazima mwebare mwene bebara abantu babukorera. Amina. Bari mnonga banywana banje nimwisha kunsasira bweshaha zayanga muza kunsasira tanakubeni nyenda ngunkomaho aboko babanta bari mbatere sumo ni benji mnonga line busy konka bweshaha. Mwana wetu Isaac Mzora CPA okuruga Bishop Stewart University guno mumbaro kurebye senta mu itende kireri aroho kandi anasima program ndamisheze family yona mchara wawe kandi mwebare no kutukunda abatabarga revival ekimurukora necamana mnonga. Okay, twazagaruka mu studios ahabwa esha ntuza kwejo nseda chike mwimwe mbwenu tinkumanya tutandikire nkahi tutandikire owa Justin kutararyo Justin nza kumushaba akagambo kamwe akagambira abahurikiza abaturikize na nabantu bashata baramutse ndene tuhereze jena na baramutse abantu be bashatu turere cyo no muguruso wanje nasima abantu aba natishabira natumugisha ntuta. Yes.
mwekwatse mukama okay wayikwasa mukama ebyawe byona nawe kwisiya bunene myaka yes program eje kanu kunjera kuba nitwe tukagira bamuji nshango kuzirinche tindagambe buryo abakuramisa bono binje nkanya ndakubanza na family yitu mwena ba family yitu mwena nimbaramusya tine bugarukiro na St James Cathedral Choir members mwena nimbaramusya na staff yona ya Mbarahat Center abonkora nabo na neighbors ahinkutura mbire landlord witu mwena nimbaramusya nenda kusima mnonga abo kutuhurikiriza abo kuba kumwakubire mutaturire nitwa hati twakubireho kugamba ukamwe bare mnonga kutereza ubwire bwanyu kandi nabatera amasumu mwena nimbasima nangwa twahurama abanyabuzare bitu twashemererwa ni mwinkanathano watera ninkoramusya kandi we bare kwishiriza muze yakakuzani ukaba mwana murungi nabandi mwena tinka bagama amazina nkabaheze kunga nimbasima abo kuturiza kanisha bamukama yongere kubaho umugisha. Amina. Thank you so much. Yebare mnonga kandi twashemererwa mnongo kutayisa oweshemwe Manye Justin ukuruga ka mukuziyagambira ibintu bingi mnonga na ubujuriza bwine bari kuba umwana urukutina abazere bawe kandi no kumwesiga n'inshonga bwenja kukorera ibyo kutangaza amagara gawe bigize byora biri muri bingi handa kiri nakora bingi gumza mu moyo kwatse no mwesugwa nyakire oweshemwe jena mudakika yemwe tuhendere program yeje nari baha ubwo umuntu nawe no mumanyari yakashozi akaraharu kandi n'umwana wetu mnonga assistant education officer abo bureberezi wetu bwankore oweshemwe Stewart aina hina amureba aroha Stewart aroho aturikize kandi takurga program yeje utaramukize family yona umucyara n'abana ndabakunda n'umukahangari. Yes. Kama witasimwe asimwe Yesu bwene nimbanza kubanza no kusima abantu aba Omwami John Mutegaya wakawohe neka ya Mutegaya yona ntobamanya kandi tubakunda Omwami Vigirwa Nathan neka yawe yona n'abanyabuzare bona ababwera mwe bare mnonga ni kushabisha aregiye emyaka igana no kukiraho Mucyara Maser washanya kabirizi mujukuru wabaremirwe neka yabaremirwe bibona ntubasima Moses wabugamba rwampara tukusima Elizabeth okurugantungamo niwe yabare mnonga nawera Michael waruho ndera numbadike nzoko Mucyara Mary Kituna wabusubo nawe twamsima namuhono na Moses owakibutana mbwene kinkwenda kuhendera nacho ninyendeza abantu okukunda yes kandi okutari ko buriyari okay nimbendeza okugumisiriza tukakuzubwe ibintu bike mnonga na hati tuine bike konkomo ruhanga nibingi ahabwe kigambo cyo kugumisiriza okay uriye byawe kandi biruhanga kwiri mbene byabandi kandi utakagira umururu ukane kitinisa buri muntu wena ahansi yiguraha aine kitinisa murebe nko muntu muringo gwe kandi umukunde rero umuhereze kitinisa cye cyo mushemerire yes okwecureza hansi y'umukono gwa mukama gwa mani nicyo cyo busingusi ibara ya Petero yukubanza shura ya 5 mushono gwa mukaga echo ebyo nibyo nkubendeza abahurikiriza bitu yes kandi nishaba kuramsya omwami wanje Hannington turiyahebwa nika yona yo Mjensi Jackson Kafureka abakasana mwijo n'abanyabuzare mwena bamazara batatazara barambanje baramukazi nabona bijukuru bitu nabandi kandi nindamsya babwera ayituru kuzarwa makagiga Reverend Canon Igari kandi abatukuruze mu Bushenyi bakatusya bakaturebera kandi sima abanyambara kutwizire kuno yabatukunda batwakira na mnonga St James Cathedral St Peter's Kamukuzi na hand hona kandi sima Jet Kids staff
yona n'abazire bitu abatwira abana n'abana bitu nabo bahurukize abakuba abana bakuzire abamwe batandikire no gukora bunashomise so Jet Kids Fraternity tubasima mwe bare mnonga abanyabuzare n'abanyamukago nabo turi kuzarwa nabo. Amina. Kamasima. Thank you so much. Weshemwe yibare jena okustaya Irom Studio za Revival Radio twendeze birungi byonko bahangaza umunsi mu yo no mwamwe na family kandi mukamasima abo behereza bwanyu. Umugurusu wanje nagaruko wawe imbwenu tuyinedacika ibiro mugurusu wanje sima bantaba n'intande yo kubakomera ukwa heru kandi ubundi newe n'abantu bawo babiri bokuramutsa tari mu buzubu nakwakira yabari kurebera ofisieji bwenu nisima bona abantu batsima nebahurura kandi nisima Bishop Waitu wa Ankole dusha right Reverend dusha Professor Sheldon Mwesigwa na timu yona yobureberezi na nyukunchiriza bakampo mushankashika mu biseji umurwa bwokubanza kandi no kunchiriza kugira binagambaho kandi nishaba ngo urahanga atwere bona bahurura nisima bahurura tuganira aha kandi urahanga atwere tumanye urahanga waturitsero munsi kuno wakutirinde kuno wakureberera kuno wakutegeka kandi amuheru kutuba twagira magaragenseji niwari tuhereza amagaragata baho twantumorobera kandi kabasibwaki nko wayishongura cyeshonguro cyica for 1,000 tongues to sing kabasibwaki abantu bona bakunda Yesu abategeka haza bagira ubusingi bahangara bashimira umunsomo nambwenye we myaka ngiye nashekerera n'abantu bagira ngo bukuru nimbi kuko nyanga bukuru ninunja kubanera kicisa cya ruhanga kandi mwena nishimiro kurebe binza kurebe ku bintaro nawo cyo mukamasimwe ahabwa okusaya isa omwanyugu kandi nabyona emwatkorera mukama baherezo mugisha amina kandi abongera ha myaka na Revival Radio nayo agihereze mugisha egumize munekora kandi abantu bona bagumize muri batinara ngabo bamurobera bamukunda kandi bakunda bagenze bo kuko bakwekunda abo kuba nicorhanga arukwenda mukamasi amina terzi oshe mugena kagamba umudacikeji turibe ako gamba umudacikeji nyenda utwara umugisho kusoma umureberezi wawe kore Right Reverend Genomushuni yes Johnson umurimo muhango atukundire mzeyi yamuhereza amani yamuha amasiko na timu y'ubureberezi abahuri abarimu ababurizi n'aburyo umwe wena n'umwami Edson director of music ahabwa Western Kore Diocese tukusima mnonga abo kwemse cyo kweshongora bakakwata amagaraga mseyi amina nabona bakozere bati mwebare mnonga abantu ba Western Kore Diocese abo buherezo bwo no kwera umugurusugu no kubana ubwire bona umugurusu wanje tereze shara rero tereze n'umugisha tutahi tuyendere program weje katshabe twakusinya munonga ayiruhango watwangire kandi uturindo tureberera kandi utukunda twakusima ha mwanya wo gutwamaraha kandi tuganiraho n'abagenzi baitu kandi nabyo nebyahurwa mboni kushabaye mukama ngo ngire kuturinda kandi wongeye kutwera no kutereza ubwenge bukoroza no kutina no kukunda kandi tutereza ubwenge bukumanya ngo umunsi wo mutito tweretamo niwe utureta muri turabyumba baitu n'abazibisi niba barisira umusomo n'abarayumvire babo nawe tari no bushobozi ansi yiguraha urukubasa kwetegeka nawe cyo mukama kuko ni ubushobozi ubona kandi ukora umukama wa rukundo ukora umukama wa amani ukora umukama w'ubushobozi
tukushaba ngo wongera mukama ukoresha ubushobozi bwawe abantu bakorebere bakwikirize kandi bajinwe banyuma kandi babashe kushemerwa no kuri bishyira mu misho gawe kandi tukushaba ngo eshaje zasigarayo tuzagara ku makagaitu utuye imbere mu handi turagakeyo tubashe kugenda gishije mu makagaitu n'ubusinge kandi ikirecho turinde tugira ubusinge bwawe kandi ugumize mu mukama norinda riri yeje n'abakugikoramo kandi n'izindi za riri ziri mu ihanga ry'icyo kandi tushabira amahanga gana kurwanaga no munsi wo mu uboreke ekisa cyawe no bukuru bwawe bamanye ngo munsi wo mu tubayisiremo bareshyiraho ibyo kurwana no kushenjande bitari byabo bakorebere bakwetisize ubasasire ugumize mu habo ikintu sa ahabwa Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Obusinge bwa ruhanga oburiye kwegeza ko umuntu wena burinde metema yetu no bwenge bwitu tugumenye tukamanya ruhanga kandi no mwana wa Yesu Kristo mukama wetu kandi umishabara ngo ushoboze ubona tatitwe no mwana no moyo rukwera ugumenye tutsakazurugaho gutugumye guthumuruze gubangire abakaza biyende nabo kwangura mukuzara kwabo bazareje batashimezibwe gukiza barwire guhumuruze abashobeyirwe n'abantu bonaye mukama gutaka turugaho okurega hati lukisitebero byona. Amina. Kute tendereza Yesu mwana gwadiga omusai wagunazesa tebasa omulokozi. Mukama simwe kandi mutwekereze tendera program eji eyechereki no twarenze mu budakiko ubu nanda